tau whawhitai o tape. Tau au mai ki he hoa wani me programa mahuinga koen. Te whito ki he whahokate ngā oe prianga. Ki he kakai, ka tau kamata, ka tau toki hokot. Tamai mau whawhitai pe ka whiona, i ngai tāpuaki, ngai keresa no tape. Mau lawe manua he a koen, whaitapu gina pe i Peremia. Tuana Peremia ka pa hoeg minista. Pepe ki he ka whahangongo. Amana ki whahoko mau programa he ahoni. Mau kore kotoa ngai mahuinga klaisi ko alo ma whamuhui. Amen. Koren ke tuku ke Peremia. Kini kamata tau programa. Kau tahu whawhitai pe, whatapu kotoa ma whiko hiko ne kei. Tau hia tonga tau wau mai ki he. Ahoni, tape ke nea whio tamtui, tupo wono. Te tai ne kuini, nana spau. Moi whara amoe o fō. Tape ke tampini skao ni. Pa pe fo ke hui ke whanua, ka kou kore ke hufanga pe he. He ngai whakatapu ku whaawa whaki. Ta me he, me tau whakatahan. Kai lava ke whakahako tau whataha pa motolo i he whakatahan. Pea kua taitali rei, ta te motolo kotoa pe i he whakatahan. Koe ni hina kai ke whaasi mai ka koe ni musu mu kakato he ni i he whiawhin pe malo i ngā aue. No lava ngai ngā pao tau i he ni a honi koe ia. O tau taitali rei katoa i kakai whanua, te tau i tongan pe mumuri. E nau tōu nau mea mai pea. Moi whakamalo e pe, te ngai ko lava. Ka ngata peo ki motolo kau motolo kau whaiongonga, ka pe kakai whanua, he ngai tapa ke heke. O lava ai o whakalaka. E ngai mea katoa pe. Pa pe mui nau tolu i muri, tokoni mai o tau. Nau ke ahoni, o tau whiawhia pe. Ahoni, ahawhawofa, tau mai uha ki tongan. Po tu tokoni ngai mea ko ia ke hanga e tau nofo. Sai koe ahon whauku hokoko tai pe, tau whelongo aki, kou hi koe ngā kou whai e puri anga, mao tau kakai kato, mao whai koe whai peo tau whatongia, pia koe uhi ngalahi au tau whelongo aki ai, i ngā kotoa pe, i he wik kotoa pe, i he whalai te. Sa mako ngahi mea alahi pe ke whakahoko atu, i ahoni, koe taha whoki ia ai liriu lahi ko kamata na tau mua mai ki ai. He alu koe ni ki he tau alu whaka digital transformation. Koe tau alu koe ni tau whanau ngātu alu whatamu e teknolosia. Koe nei kamata i he puri ulu to aneawhi to puri ulu. Koe ngā awe au ku whai he puri anga koe nau waa whilawe i pia moe. Hui koe ika men ka koe mea koe ni whilawe. Ke ngā ake ngahi teknolosia. He whakako e tau ngā awe. Aku koe digital transformation. Aia koe liriu lahi fo geni. Kau hi koe ngahi mea pa koe whatata pen ko kamata. Aia kamata ia i heni. Ko osi fotu ai ngahi mea whangawe whaka computer. Osi almono polo kalama. Kamata ia i he kamata i he resita i sunne aho hiva. E whai e ngā aue koe lava ke o mai ai whakamatala koe a whilawe i mai, e whamatala koe o ku tauhi koe he putungai mo ui. O mai e mea koe whaka-computer, o mai e whao i he fu. E mea whaka-computer whakaluku fua. Pane toki whetutaki me rea, o mai me ngai whamatala. Hau whataka me whamatala putunga au e koe ni whamau anga ke ngai tohi, koe ni ki he tohi tau. Ngahi mea ki he whilawe i mo tohi wha e rei, pe whoki ki he peki ia, koe ngahi mea whilawe i pa moe tohi maari, mo ngahi mea koe ia. Aia, koe ne kamatai. Koe tahane ngahi mea. O whaau peka kai o ke ofisi, o tari, o tu laine ai ke o mai peo, huke hake ngahi fu tohi, koe pea toki komi ko hae, na ke he, komi at pate ni koe ke maa oi, toku maa fu tohi ke heke. Koe ni, o ku ngawe ngopotu ngā ke, fotu e fo sistemi, fo i nea whakakompita whakaluku fua, hange be ko loto api ta toki huka mai fo toki o mai ngahi mea ko na toki whakapipiki mai ke ngahi mea whalufu ko ia. Aia kamata ia pa mei hangu lawe. Koe kamata ne tau whanonga i he hala li riu alwhaka teknolosia elektronika. Koe tau kamata ina. Aia rewa ku e kamata nia patunga au e koe ni ki he whamau anga. Koe ke whai ke resi sita. Po mo lawe i pena si kamata ina. Nai whai ai o mai e ngongo ia ane awhi pena e whakataha me kau whai o ngongo. Ko hi koe tau whono ngā tuen. Ko hi kono ulo aki pe ke whawhai ngofu ai. Ke lava e kakai e whono a. Pete ko whepe wheitu te ke ia. E o ato pe ho pāsi, whika pāsi. Te lava po hugi he
ma whamatala koe ni, o ma o hanga whamatala koe ni. Hu hanga ton pe koe mo api, pe ko whiha ki repito, pe mei muri, o se atu ho pasi, ko hu peo ki loto, hu ki loto, pa tu ki lawa rewa, ma ku whiha rekod me patungai mo ui, whiha rekod me tawha koe ni whamauanga, ke la po mau mi ai. Pe koe kamatain, pe toki kamata me toki tāna ki mai, e ngai patungai keke, ange koe e alu moi e tāna ki mai, e patungai whilawe i peo mo tau immigration, a koe ne tau ngahi visa mo mea koe ia, te nau unau tū laine mai ke nau hu mai ki loto. Toki whaamu e ho mai mea kau polisi, lava ho mai moe ako, ho mai tuku hau, pa pehe ke ngahi mea whilawe mo ki nau tolu koe ni, ua toko ni kau masivi, kau whaingoen ki tau reke reka, mga mea pe. Aia koe whaamu i, kamata te taon ko lava kongala. Ko lava rewa ke tu e ngahi potu ngāue, mena ngahi sistemi, mena ngahi fotutu, kompiuta mai ai, mai na whamatala, hau katoa ki he fo is, ki he rekod, whakaluku fua koe pureanga, pe toku mu hau katoa ki ai, o ato mu whamatala. Pe au ke taimi, au ke ngahi totongi, whilawe koe ngahi totongi, pāngai pureanga ke ngahi whamua, heke ke te asie ke ia. Tau alu whaka elektronika pe ka hau. Ai whai ngau ia ki ai pia mo e pange ampure, ngai pange, ko skamata hao ngai pange ki ai. E pehe ia. O hao peki whare panga ma whi wausia, tu pe whare panga whi wausia kia ma umuho o, o sima ope muho fika au ia. Kake toi alu ia, kake toi atu a whi seke pe ka taka toi, alu mue ke pange, ma tuke seke taimin, alu ke pange pe ke tari a whi aha tolu. E ka pau ka whi seke, ke MPF ke alu ke pange koe PSP, foi ahu ia tolu ia pe toklia ia ai pe ku o siko hapanga pe toki au koe ni hanga tonu be ia whaka elektronika ki ho panga pange aia ka kutui koe mea lahe ni koe taha ni pouturi ke mea koe langa whakalaka taimin ai hu mai teknolosia ke tau ngoia pene pehe kutui koe lakanga lahe ia o tau fia ke kamata ke tau hu rewa ki he hala whanonga koe ia koe ka tau lava o vave ane pe ikai ngata kangata pene vave pe kai ngā tau lava, whawhai ngofu ange, ai ngahi totongi, ngahi mea whakapaanga, koe ngahi mea whakatuku hau, koe ngahi mea resita ko pisinisi, ki he potunga e kona tonga e ngahi pisise kautaha, e ngahi kautaha koe, ngahi kautaha koe, o ke fotu pisise fonuan, mau kato e ngahi mea koe. Aia, koe ngahi mea utau whanongat koe ai, pa koe tui koe, pouturi ki lahi ia. Koe ke ne lava whakawhai ngofua i ange e tau ngā ue. Pea tau almo e taimi. Wako tui koe mea pia ko whio mai i pongpongini, i watani. Ai lakanga koe ko tau whanonga koe ia. Wako tui e lere atu e ngai pokalama ke honoa koe e kakai whanua. E haupa mo e potu ngā ue koe ni una tonga i whamau anga. Ke whai hono resi sita. O e taha kotoa pe. Ko pau ke mai ho koe haka passport pe ko tohi laisen ngai mea pia. Koe ke lava. O ke resita atu ho fika takita pasi ko foi fika ia te lava ho mai ai ke tau maanga whakamatala whakaluku fua pa ke lava rewa ma ue ngai whakamatala ko ia aia ko fia pehe whakahaukato e mea koe ni e tau whanonga tu pe ai ngai mea e ai koe ngai e ai ririu lahi e ngai mea koe tau whunga ngā e ko tene ririu ai whunga ngā ue i he mehe taimin koe hui ai ngai mea ia kai te oma whai tu laine koe ni vi sāmu ngai mea pe eko mena ta eko wataimi ke te wha o wataimi hanga tonu mai pe ko ia ke fu ki he ma wa fa matala pa mo finga e pe mo tolu ia pe si ke mo to mai me mo tolu ko mo ha pasi me ha ke pe hifo mo no fo pe mo feitu ka ko fa amu mo lava pe o ha ke mo fa matala o lava pe fa ngai ko ia ai ko e pok fo ia pa ko fa ha pe mo tu ta fia ko le pe ho mo to ko ni ta ngai fa ta de me ko ni to hi ko tu ke ne lava o haka tongani i fra hoko fatongia vave tonu pa kai ngata i fra femari ko tu ko tau mo ai e ai be nga hime te tau ala te fononga ko no ko i ka kai hono nga ki ai mea ai fonga nga fo ko ni ka ko va hala fo o wen ko tau fononga tu ai i taimin ai ko me ala pe ko fam ke va atu i ahoni i he whataha koe ni. Pea kou tukure wain ke tōni bare mea wahangai mea ke. O me mista ako koe me mea ke ne ki wahe mea muk tātou. Pa pehe whoke hoi mista ako i he ni. Malo opet. Kolhen ki o whatapu ki he bare mea. Whatapu ki tōni bare mea pehe ki he hoi minista u he ni.
Pau kore ki o hufanga he talafata kakato ko son whakahoko. Kai wat pa ki ongo pe me he ongo pot ngā koe no ko toka ngai. Nau lere toki ki Nusila he kosi ko whakataha ai USP Council ko slio pule ko ai ba university. Pena e whanga maari e ki o whepotano ak pa mo kautaki ngahi whanua ko ni pehe ki kau minista ako. Whekau aki pa mo ngai palopalema o ku whepaki me tau whanau ako ko nuku ako i fisi pa mo wanu atu. Ko taha whak palopalema o whaingata i e whanau ko nau visa ako. O nau whao atu he taimilahi. O whakafoke mena to me malai whakapuna ko uhi ko expire nau ngahi visa. Pe ko tega ke apply ha nau visa ako. I Vanuatu pe mo fisi. Ai ko Vanuatu na whakafoke me pita mai ki he whakapuna ko nau alatu ai. Whakafoke mai ki nenti. Pe ako fisi o ta ofi pena toli nenti. Ko hiko keke ha nau visa. Pau kawen i he whakaofai e tau whanau ako. Pena mai whanga maari e ke whakahoko ke whakatako na ko slio e palopalema ko nuk whepak me whanau ako tonga. Pau kai ko tonga pe o pehe me ngahi whanua ke he. He ko hifoki koi o kunau toki whanau ako ki mui, ka ki mu ai, ko tangatai whanua ki nau tolo e ngahi whanua Pasifiki o ki ai e tau talite whe alu aki tau atai na tae visa me ngahi whanua ko ni. Ka whehu lewa na e ke koe haa o ta ofe ki nau tolu ko uhi ko expire e nau visa ko. Ka hiri ko ia, ko e kaka ia ngai whanua ko ni ua e nau tōtonu ke hu tae visa holo ki ngai whanua ko ni. Pe au kuia rewa ai ele meniti ai o e laulanu. Pe amo tae ofa he tau whanau ako. Pena e kore whamole mole rewa tokon paremi ofisina he whakataha pe ki he minista mi Vanuatu. Nē ke nau ilu nau tolo ko hamea pehe o kuhoko i he kaua whanua. Pena na whakahoko mai rewa, te nau o whae ngau e ki ai ke tuku opito. Tuku opito ai mea ko ia. Ka whakaata whanau ako ke nau hu ke Vanuatu pe ko fisi o toki process e nau visa ako i he o se nau hu ki loto. Ai nei whakawhiawhia rewa e fwoi ngau e ko ia. Ko solo wat palapalema ko ia. Ko palapalema fo ke taha whepak me tau whanau ako i tato te whito in ki fisi. Ai ka wako koe no kuo mo nau ai family e. Ue foko e nau whanau o huo ako lau tohi pureanga mo ako kolisi fisi. Pe ako hanga rewa e potunga ke pureanga fisi o charge ka nau tolu ai international fees. Ai o ku mamafa au pito ia ki he whanau ako koe ni. Mahalo ke mama taha lau tohi pureanga kalas taha maru me kalas iu au paangai tolunge au i he teemi. O alue o au ki he paangai o nonge au he teemi. Pena e whakahoko en ke minista fisi o ku kei kia mau anga paanga he koe whanau ako pēni hanau tole whanau koe ni. Koe ni ihi koe whakawhalala he scholarship o nau woai. Pa koe ni ihi ka kau private students o kai ke lahi nau mau anga paanga. Pa o nau whaingata ai a rewa i he tawhako ni. Pena whaere whi mai noak pe mo minista ako a fisi e whainga au ki ai. Ke whainga ai ke o e charge ai international fees. Ke whainga ai ki ai pe ha totongi ako tatau. Pe mo e kau tangata i whonua ko fisi. Mo e kau fisi. Ai e maa ange ia ki he tau kau ako ko ia. I lorotonga totongi ako ne alawai ke whai whipotala noa ki pe mo minista me Nusila. Nei mea maki tongani he kau wholau koe na tokon pale mea Nusila, Winston Peters. Nei whai whita whakatala noa kan kia i hen. Pena toi whai whakatala noa kia i Nusila. Whikau agen me fu mamafa e totongi ako a Nusila o ku charge ke tau kau ako koko ako i Nusila. Mahalo kuliunga tolu e totongi ako i ai. Pena whai whakatala noa mo i kore pe lava o ai ha totongi ako regional whaka wāhenga. Ke ngata pe ka wako tonga ka pe fo ke ngai whonua ke he koko awe nau ka wako o ako i Nusila. Ai koe taha ngai mea nei whakaoka ki nau tolu. O ku kai fo ke nau toi hanga o ofa mai ha scholarship tau pepe hanga koe ako toke taa ke o ki Nusila.
na o mai katoa ki fisi ko uhi ko student e taha wako toke taha New Zealand ko whakamore ki ai e lava ai whakamore ki he tokotolu ke a koe fisi. Pau ko mai rewe ki ai ko uhi ko uhinga ko ia. Ka kosanga ko ia e o koe ki tari New Zealand ka o toke taha koe fisi ki o ango practice New Zealand. Ai o hange ko ki whai ki he fo i mea ko ia. Pena whai whakatala noa he ko uhi o whia mau pehe mātua tonga e nau whanau ke o ako i New Zealand. Ke nau mau e qualification a New Zealand. Pena ulawa rewa o ngā au i New Zealand. Pe ko hato e whanua pe i kai ke ngata pe i tongani. Ai e hoko te whakatala noa ko ia pe mo e minister ko ni New Zealand. Whika wak pe mo i totongi ako. Ki me whuketana e whai ki ai tokanga. Ko hono tari ko ni taunga CV. Tato te whitu ke CV e form whitu. A recognition e CV ko ia. I New Zealand pe mo ngahi university ke he. E neongo ko sia ai whakamatala ko pena e sitari ai qualification e form fitu e New Zealand. Ka koe tari pe ia ko nau pepe o mau tari o kuia e qualification ni mei tonga ko CV e form fitu. Ko mea koe ke hoke university ko whai tara noa ke heia. O kai ke sipela kakato mai ia ke tamai ki a koe te mou mao e mea koe pa mou hurewa ke hange ko CV ko ni ai SPC fisi. Ka form fit fuko SPC o si pela imagino mai ai. Ko o mau ai grade B e tolu pa mo si e taha lava lewa ke hu ke university. Ko ka me pe he ke ta form fitu. O to ave pe fa iteli university pe ko hai fa nga te nautali. Ko hai fa nga te nautali pa ko to la taha o ke tali. Ko hinga yo to ya fe ta ka form fitu to ngani o hu foundation e USP. Ka lava ke tari na toke na hu ke university. O koe pe ki toko si o na lava hu hanga ton ka o ku sibi malo hi he ngai university. Ma to unga pe i fie mau pe mo ngai criteria university ko mai. Ka ko fie mau ke ya ha foi me a pau hanga ko sibi ko na fisi. Pe o ki hoko te tala noa pe mo NZQA no sila ki tafa ko ia. Pa pe fo ki he to finga ki to whakafoki mai e fo i waha whenga we aki e pot ngawe a tongani pe mo e pot ngawe aka nusila pe he ki he NZQA whikawak pe mo ngahi mea whakaako kai lawa ki whaingofua a whiarua ki tau whanau ako ki ngahi whanua ko ni na e fuk mo e pe mo e whiamau e taha na e oha ke he kau ako university ko i fisi whikawak mo e nau kore tokoni whakapaanga ki he tauta te whito eni ki he kau private students ko alu ki fisi fu mama whafuke ngai mea ke he fisi pa koe nau kore pe lawa whaha tokoni whakapaangia na uswai lewa kore ki he minister paanga pa uku wahai he budget ko ni o ki whakalahi mai e paanga scholarship ke lawa whaha tokoni ki he whanawako koni uke maa nau scholarship pe pe foko ko swahe mo silini whakahu i he pange whakalakalaka ke no wako me ai e whanawa ko student loan ai ko foi paanga ke no pe ki i he interest ko peset peta ai te nau lava lewa e whanawa ko ke nau inasi scholarship mo na inasi i he tokoni ke he ke nau lava o no me ai peset peta interest ke lava o tokoni ke nau ako. Na whaiwhungu me whakatahe a moa na o lava tia whikaoa ke nia pe mo e early childhood development mo e tupu koe ka uleka ke hea me he ECE ko ECE foko early childhood education o to kamata pe ia he hu e whanau ki he kintakate niu aloha ke ko ECD ko early childhood development o ku kamata ia me ulak ahe tahafe o ki pepe i hono kamata pe hono feitama i hu whanga whakatapu e ko kamata po ko lau aho uluaki feitama e whae ko lau me ahe tahafe ko mena tokang ke ai polo kalama ko ni pena e lele pito ngai whae ako ia pe ko fotu leva ai ki tok fotu e komiti ai pot ngawe ako ko mia pot ngai mo ui pe pe ke pot ngai paanga ha komit whakafonua ke nau sio
ki he tafaaki ko ni ki hono tokoni ka mata pe hono tokoni me ngai fa me hono fe tama ki pepe o alo wa ki he ne kala siu pe kala stoli he lautohi pe hoko le vai easy ai ki la henga o ki ai ka ko fa ilonga lele e fa hono toka ngai kina o e fa na ngai fa pe ki he fa na o i ako e pe na o fa toka ngala he tai mini ki le sisita ka fa yako o ku wai e foto tu ke te finga e ke whakawhewhe kaange e process ko na no le sisita ka fa yako ke tau mui i he whaunga o ngawe a ki he ngai whanua lalahenge ko nusila ko he whaunga o ku ma opo au pito pe o kulahi hono ngahi mea o ku ma o kai lawa ke toki le sisita e ka fa yako ai ko finga en ke tuli hake le sisita ka fa yako ke hange ko professional registration ke hange ko le sisita ko en ka toketa ka engineer ka accountant osko no le sisita ko mahino ko fa yako o professional en fa ko fatongia e potngawe taha potngawe fonua mo sabia mo ngahi ko fa ka natula o ku ke fa ngawe la au pito ke finga i ke farma apo ngahi backlog pe ngahi case kele ko fu loa ai tatali ka e kakai ma ko pala malai tai mini ko lahi e ke kakai na ngahi me fa kele na talo no paka ho he tawe ni ma tawe ono tawe hongo fulu ko mali watu o te ke fa ka ngau pa ko finga la hen ke farma apo ka to u ngau ko ya ke lava ke whakahoko ke kakai e tuunga o ke ngau mo whenga ke whakakakato kai lava ke nau kai hoko te nau ngau ke nau ngahi kele o kai pe ngahi palpare mai ngahi pole o mau whepak moia whakangau whakakau ngau ka koe ngahi mea whakaloto apia pe o whai kai ngau lahi ke whenga ke whakalelei whakahoko whatongi e kau ngau pe he me na whakafotunga ki tua ki he ke kakai fonua ka lava ke fie mari kakai pe mo vave hono whakahoko e nau ngahi ngawe ka ngahi me la lai pe ko fa am ke va ko ki motor i he hoatani pe ka pau ko hataha ku a me ko to fie ilo ki ai fie pe ke tale ngai fie hui ko ia malo Ia kata wane fiu ia nai ke Gustavo. Ia ke o se ne ko walo ke me ta. Ia tes. Famala tu minister ai ngahi famatala mahino ko tuku mai ta tau te fito ke ta whako de ako mo ngahi ngawe ko ni fai ki he tau whanau ko na usi i whakapai atu i muri ta tau te fito ki fisi i he whinga ako ko eke pe nia he lawe ko ni ki he scholarship o kwaha ngahi hatau tamaiki o nau scholarship ki Nusila Moaseria neongo ofa e peku whakaatae polkalama ko iai fisi. Pako haleva e makatuunga makehe e whanau ea ko ia ka pau nau i heongo whonua ko e. Mahino pe fuku te mamafa ange ai tatongi Nusila Moaseria. Pe wai scholarship pe he neongo ku mau pe polkalama i fisi ka ave nau tok Nusila Moaseria. And what are the the criteria for that? Ke la vai ke aloha whanau ia ki he ka ke o kotok fisi. Ko ngai scholarship ko ku totongi pureanga tonga o ku ave tahape ki fisi. Ko ale ki whahinga toko si ia o ku ave ia ki Nusila e mga whanua ke ka o ku totonga ko ngai scholarship ia o ku sponsor ia mei muri ta whatata pe ko toko taha ko captain mau pe i tonga high school automatic pe no ang en scholarship ne ke lava tiki Nusila ko totongi ia me fund pe ia trust ia a Nusila ko se Paul Reeves trust pe mo ngahi award ke he pe ia ka ku totongi ia me tu ia ko ki totongi he pureanga malo ai ko ki fehu i fra osi pe ia he tafaki ko ni ai ko nai o so haki pe ai fehu i ki mu ape ngai press conferences ko tokanga ni ki he ngai panga tokoni ko ai pureanga ki ngai ako ko siasi e mahino ko mau ko e tokoni ki whakaivia vahenga e kau whai ako penaksio he vahenga e apiako siasi e taha whakaofa au pito
e tuunga koe kutau iai he taimini, he ke koloa. Ka koe wakai pe ta whaako ia pe wawhainga mea mohanga whakaivia ke ngahi siasi ke alo e sirini ke me tutonu nei tutonu ke alo ki ai. He mōre rewe tau mua ia ka pau ku awea ka mea ke tuku e kau whai ako he koe lele ia e mau mea e koe whanau. Koe mea ku whai ke tokanga. Pe ku moutoe wakai ange ki he ta whaaki ko ia pe ka pau rewa waha ngahi siasi o koe ke nau mui ki he tuuni. Ka pau koe tuuni koe alo ki he. Koe hae whainga tau tea o whai e he. Te tongi accountable te tau ai pepe ko hai siasi pe ko hai ku ave ki ai hasirini ai whonua. Malo apito e te isa. Ne whai whakataha a neafi, ne se ai minista panga, pe mo katoa ngai system ke he, whekawak mo mea koe ni, pe nai ngai whakotutu ke whakalelei. Ka koe alko ne taimini, mo ne pito koe panga wahei, he koe kamata whoke panga koe ni na ke kawaha wahe ka whai ako. Koe panga na wahe ke tokoni ki he curriculum pe mo e na ngahi nau whakaako ke pōpō ke hako e tamaiki. Pe ki mui ni mai na tok ai ko kawa e wahe ka whai ako. Kau ki epe peseti ai ke tokoni ke ngahi mea ke he. Koe palapare ma whoke taimini ako hoko he koe panga o koe ke ave hanga taupepe ngahi ako siasi. Whakafoi ulu o koe ke ave panga whakafoi ulu ki he api ako. O ave ke he ofisi ako ko e siasi. Tau pehepe hanga koe sas Basiliana mo sas Katolika. O gulahi fuke na ua ko. Pe o gulahu pe na ngahi foi ulu. O ai e na paanga ko ia. O ave ke he ofisi ako koe e siasi. Pe tok mia e lewa hono tufa koe ki he ngahi api ako. O whakalere ke ngahi wahenga. Pe mo ngahi mea ke he koe as e hen puka koe ki he tokoni. Pakaparewa o kuiai ha sisteme o kai ke nau whaipau ki ai o ku whikaurewe ke nau whakafoku mai e silini. Ena e seka ke ispehe ki mua. Whakafoku mai silini ki he putungawe ako ai koe na e kai ke totonu. Pe kai ke yaha mea ke ngawe aki ki ai. Ai pa ku whairewe ngawe la he taimini ku monte whaku ku hange kou ki tae ofa no te whakafoku mai silini. Kana whai ngawe lahi ma whakataha nea fi ke whakalelei e whaunga ko ia. Pa ku ke hoko at petala no mo ki nau tolu. Ke whakapapau i. O ku aule sinini he ko toko ni whuke ke kau whai ako bloki ako. Kau whai ako o ku iai e nau os lesisita. Pe o ku iai e nau kalasi o ku nau whai ako i. Whakatatau ke silapa o ku se o atu koe ke ngai ako. Ka wai whuke ngahi sistemi ni hia. O kuhanga na tolia whakakau katoa mea e kau kalake, koe kau sekretari, koe kau tau hilai peri, koe kau ngaui ki uta. Aia o kui kai ke kau ia i he tutuni. Neo ngope o ku nau ngau e ngai ape ako. Kau kai ke kau e tutuni ko e paanga tokoni. Koe tokoni i whakahanga ton e kau whai ako loki ako. Ke lelei e ako e whanau ako. Kau ku e toi hauka te ngau e koni a ki mautolu. Mo e pot ngai panga ke whinga e piha toi whaunga e toi lelei a nge ai a hono ngau e ke panga koni. He pot ngau e koe ne taha. He pot ngau e koe taha. Ani koe ni savea. O ku aha hao whakaukau pe moho o timi koe ni he pon ngawe ki he lao koe ni kere whakalelei ki ai he ku iai pe ngahi kupu ai mahino pe ngahi hopo koe ni whai he whamau angau te tonu ki whakalelei ange koe timeline koe backlog ki ai ho mo ngahi keisi pe waha mo whakotutu pe he o koe pe whakotutu ki ai ka o ku mau kumwhare mau pe whoki he ofisi o e atenseniare Koe ngahi neongo pe koe mona pito holau neongo koe ngahi timeline ke whakahoka ngā oe ka kuanga kukulau ko te mou whakotu nai ngā oe whakahoko hoko pe o ki over timeline te mini i tengi a mautolu he kakai ka whai pe ngā oe ke whenga ke te whakalele e whakahoko ngā oe whakahoko whatongi a koe ne e kau ngā oe ke ohi ke whakasisi e launga e kakai
io ek minister ako kau forward pe fe hui ko a teisa nai ko e mai no ko e ko set project ko nga ke to kon fakako na e whakahoko whakia e ako makatuunga ia i he totongi ko ia o e ako. Makatuunga he sawe ako na whakahoko ko he statistika ke lahi ko nofo masiwesiwa. Ka koe nei ai ko tolu taha miliona ko he supplementary budget o ku iloto ai me ako ia. Pea keike ngata whakia ai ko na e pea e makatuunga na e peisi ai o whakahoko ko ki whehu et pea pe kumutoanga consider. Ai to nga ko ya ko na te kai fo ke fa ho ko ya nge ko me ko na me ke pe ko e ko ki mo le ti na nge ta ofi ne te ki fa ho ka ko nga ko ne ho ko atu ka ko ki nga ko ko nga set project ko to tong ya ko e mai no fo alpha fo ulu ya ko ke nga hi apa ko anga sia si mo me ai form to lu ke form ni ma malo Katarina ko set project fo ki ya o ku he mia ya. Ko set project ia o whakalere he mia i he tawhako e social protection. Nau tolu ia nau hanga o toka ngai, ngahi totongi ako ko ia. O kai ki hau i ki pot ngau ako. Aia ko ngahi fie mau, ngahi fie ilu ko tarekia ki he mia, ki tawhako e social protection ko nau tolu nau whai hono mui i, mono monitoa, e mau ako e whanau ko ia, makatu ngai totongi nau ngahi ako moi mea ko ia. Taha miliona. Iyo kau alu ke mia. Ko set fokia ko programa ko ni ana alu ko ni ki to ko ni ko tau mo fo ko programa ko ai. Na e fai si o ia ki na tolu ko ni o ku no fo me me ako. Ko hike lava o fai ha fai nga aka na to ke na to lava ma ngau. Ko hinga ko ai u ho me ko ia. Ai na fai programa mi na to ki na fai fa to programa ne wa fe tu ta fa ta ni. Pakai ngatai mo te whanau nau bengai tau te ngai ako whate ni kare, pa te whanau nau. Pa mga hi ako whate ni kare, ke nau lava mai tuunga whakate ni kare lava mai hangai tuunga whakako, nau lava a credit ki muri. Pea kawai moe, ni ihi, oku nau, kai ke nau mau, ai whainga maari e tuunga whapanga koe ke nau lava o totongi e nau wako. Pa koe project ia koe na osi mai osi ia i tisema tau osi. Kai toi mai rewa ni ihi, na toi na to tongi ako na si fai na ki ta pau ai e potunga ko ai mia na pe na tala ki ni ko ni te na le manga tai sunne ai na to tongi ako pero hifu ko o se pa anga ya ko i he project ko ni i December ko na mo ave ko fa hu he pa anga fa la ko to ta miliona ta mo mai ai me ko pa anga e ofi pe la kilula pag mo to tongi ka to mai ai to tongi ako ai ni ko e nga tai sunne ko ne os ko ya ko ne osia ai ko ose po kalama kai hoka tu rewa ngai po kalama ko ma ke te hoka te pegi he ek minister ko ko talu me wa fe ngo fulu ke wa fe tahanima ta one tahanima po wa ta fa malo ke fituna me tonga tapua ko wa hengaia ko to kila wan launch e parokia no alofa ai po ako ko fakalere i constituency okay pepo ako ia ai kolo kana ke kau ke sias katolika loma parokia no alofa fa malo e community e ngofulu tonga tapulaki tonga tapua tonga taptol anta e parokia no alofa fa malo atu ko to kilava yo me ange o fakakata no conference alon se po ako fo atu fa ko te fa malo mi patele ta parokia kono wape ai kore koni ko time frame timeline ko to koni mi paanga fakalere subsidy ka pureanga o ku fai CV e maasi o oski maasi atoltaha o ia e kau atita mi he potunga we ako ki no CV e kau mono CV i pekalava o ma o to lahi ka o mai silini mi he pureanga ko suni ni he ke ka hau tika ke ma o kwata ulaki to ke takai ko kuata wa i akosi to ma ke ta ufo pe mo hange ko lau e fituna o alwe sirini ki official siasi o ke tarwe chin ki he ako ko tem ko tono no wa pa nga ene huwa tu ki he apiako o ku no e apiako me siasi o foki pe sirini me siasi pe te hu pe ke siasi ka ko le ke foi timeline o spea amaasi e beleri kamata ma o le sirini
o spe takai to wa ako si mau September o to mau ke tau ta he ku no e korisia ke whakalere aki panga ko kore pe feituna ke vave silini ke ne tafe ke ako anga malo to e soan ko tu e o sini to kon mai e minista panga ko hinga foko o ku tuai ai hono tukang silini ko tuai hono whakafoki mai ngai whakamatala panga e tari ke mau mai ngai whakamatala koe me ngahi sistemi he kutari sistemi ke na ngahi api ako e ko ufetari aki ko ya he kutuai hono whakafoki e ngahi whakamatala me ngahi ako ke ngahi ului ofisi peto tuai hono mai me ngahi ului ofisi ke pot ngawe ako pe o te ave whaka me pot ngawe ako ke atita mantu yu whimau ke mau e ngahi me whakapanga pe kapawe tai whimare atita e te whakafoki mai ki ofisi ako whakafoki at ke ofisi ako kona o ngahi siasi kai ore pape ko mau e ngahi me ako ya pe tuktukuang ko hinga me o ku tuai ai o kai ko hinga ko hono Phuket tai fi tukuang ko no hinga ko fetaria ki ko ni ke mau mai ngahi tafa aki ko ngahi ako ko hange pe ko ngai to me ke hang i o fa ngofu hano o atu ko time ko pe te ke mai me ko fi ma a mi holo ka kai hano mai ngahi fa matala pa ang ngahi akuitol ko kai lava ki fetaula ki pepa atita mo pepa ofisi ako ka tukuang te panga hono ko ko tu mal e to ko ne minista panga ala be minista ako ko lava te foki ai ko me ala foi no hoko tau fanong ke fi mai ka kai no ta mai ko mo fi mau os ko ya pe abre vai por nga pa ate pa anke to kon pa ko os ko ya ko me ala no tolu e fi fala laki o ate pa anko mai fa matala ko foi ko nga no mau pal pare mai e fi fala laki o ate pa ngai ko ke ha ko fali po me ka mau to mau pal pare mai ko me ta tau ho ko me ko ya ko tu ko taimi no beheni o ku pesete va kamata ko o taimi me januari fu alfa tau wako me januari ki December tu taimi ni ku to tongi pesete va no e kamata ko temi ko fa ngalo ku mane pura nga he fonga e me ko ni ko fonga ko ki mona behe ka pau te ke temi bla tabe ko tauni huko yako pau ke mai nga yako to be e po nga ko he tola ka wako o si mai ki e pereri ma tu foto yako januari o fa si januari februari março e pereri ko fuga fa nga alugat mo hu maleva mai pa fa matala ko ya os mai ki março pa ko hate ako o mai ki potunga ako are mai potunga ako fa na ugijivi ki tolahi mo me alat mo atita si o ki me bene ke resita pone mago ya na ki vagai holope totongi ako mo havo os mo pa na o mai foi fa matala ko ya na potunga ko sai mai fa le panga mai mo vausia hiki mo potunga awe mau to tongi atu pone osina ko ya patuga ki september u foko to temi hoko au ki september pau ke foki mai ai potunga hi ako ya to mai na fa matala ko ha fa papa ma fa hingo na ako temi ulaki po semestre ulaki ko hina hani na ke to na holom na no foi pe ni na te foki mai ai ka pa ai le fa tonton ai ko pe lai pe si pe ko me na fai sai ko hui ko lahi ko na ngai pa pre mai me to hanga pre nga fa fa ngofu tu ta minu ben ko mata ko ta fa ko ya ta be januari februari mas pe to tonga pesete valu no o ta un ta be ta ko ni o sto tonga tu to ton ke to tongi ya pesete valu no ai ka to fa te fito i ni ko na hu re si ta ko i ko ta wosi ka pa ko ta be ko ko asoane na toko wano he tau gosi mai foi fika ko ya mo kala si o ato aki foi panga ko tauni aku toto peste wano ka o se ko ya ka toko ma fa matala au ya ko tau gosi ako to ko tau gosi o ato matolo tau ko ni ke tau ko wanima ka ke toko fa matala mai ko he wafa pone osko ya ko aku tau fo taimi ko mai fa matala pa tu ate peste wano ta be ka pa tu ke tu fa matala mai ko sunne taimi mai sunne tu ato pesete wano ko o tagosi ta tali deva pesete wano ko to o mai ko fa matala ko e tau ka ko fonga ke mo me ai kai a o potunga ya ko hen ko ni ko na fight pa pau ke me ko ni to si be la ta wa ni te mai na fa matala de wato pau ke ni wa fa pa na ma fe mai no ak me ka fa ko e ke ko ha palo pare ma po ta ka ku tari ki tanga ya ko na tala mai
Ko ai tu ko ke tokanga mai ko inga fu ate panga ki office. Ko atu ko fai ako ngai pule ke mai na fa mata ke me ko ke mai ko stu tu ko ako ia. O na pe ko na pal bare mai loto. Ko uhi ke na loto to o fai me ko ia. Pana mau talang sai. Ko uhi ko me ko ni. O sto tonge pise tau no ai u ako ko ni I ta uni. Kan mau pe. Ka ke ma to to te fa panga ha me. Ka pa ko ke mo ako he wa tolu wa fa ka ke to ta sirinia. Ko pau ke mo mai mato riboti e ko hite mau palo pare mara vai pure anga ia e time ko ha ata tamo me ko fe ngai me ko e ai fo ko me ko pele pe sai I mau tata no be fon ko fe hui ko me lava ke solo va ngai palo pare ma ko hi ko ta mo afo kia ke to ko ni ka fa ya ko fia te re pe ai ya ko I tamsi potoat ta fo amu fo kia alo tu nga fo ko ka pau ko me ai ni pa mau be sai o me ngai polisi na be ke whaka ririu ana mau be whaka ko tano fun ka ba ke tau ka hau ai ha tau loto ta ko be e kai ke te mai ko ha fa mata tau ka hau tau sanuari o te ke mai ko fa mata la wa fa kai ta sirinia os ko hi ko ta lo ta fun ko hi mai sirinio ba kai ava ke fa ki ko tala mo fu ma na ko me ke tau alu ki ko hi fu lo ta ha me ko ni ba ko ele na ko re mai ke fai ako pa to malo ofa mista ako te fai fa ki ako ka tu ko nga ka fai nga tu ko nga ni ko tau ia ka ke ma to me ma va kai fai ngo fu ko mai po orisimo me ka to ko fia pa mai me ngai me ko e pa ma lava hoko to ai ko tu nga ko joan pa nai pe tala lo to mai tare kita ako katolika fiu fei nga tu ke ka pure ako ko na usio na to tu ko ako Ki tana ke pe soane ki me na me ke palemia. Ko me fa ke tau fe mau ke fa papau ko ngai foi ulu ko okulau, ko ngai foi ulu okuako fakalao. Pe ko fa mon ko ke ha ko fakalao ko ostotong e na wako. Ta pe ka pau ko kala si to ko fa no. A ko ki time ko totong e silini. Ke to ko wani ma pe ko ostotong e na wako. Ai ko toko wani ma foi ulu pe wani ma lau. E ko ngai feto ak pe tupunga ko e fe ngai ke ma opo ka to fai totong. Mal. Ai pe ek minister ho me ane nai o ku vahe ai pa anga patseti ki he kawa ko private kan go al ki fisi. Fe ki na tolko ku yai pe ale soni pe ofa pe ai kos ko ya itongani. Ka nau ke alpe ki fisi ia ina ha faunga pe ko ha nga ue e fai ke nau nof pe tongan pe nga agi pe ai pa anga ko ia ke tokoni pe ki e totongi na wako ke pe befo ka tek nau tolgo to ope nau kos itongan pa ko fe figawa pe ka tagi ko e ne me ane nai ku ia e pa anga he patseti o e ta oni ku to o ma tek nau tol o ku fiha nai pa o ku ko to fiha tai mali e tokon ko ni kataki malo heke ke tau lau fika tai mini he ko hi hange ko glave nai ma ke hange me fa hange ko ma na scholarship e ia tokoni ki he fa hange ko tai ma scholarship pa wele e tokia no ngai tu uni hange ko ni ko pau ke lava na ngai CV ka to ange tokoni pa te ke mai no tai min pe ko to ko fiha e inasi i panga ko ke fula pe ke lava ha ka to ai ka wako ka e pe ki to koni o ma e pe no ngai ma to unga e to ki mau pe to tu ko pe ka ki na to ko to ngani ko tu te na lava pe mo na to lo ko le mai ki me ko ya e ko le pe sio ke na ngai tu nga fa ka ko ma tu fu ke fi mo le pa ngai to nga fa hinga o go pe to sivi que ta fenga en que fa lo to lahi na to popo que na wa ko malo que na lava se vi que lava fa te to konika que na to malo o va be fa ta po que fu malo te e mista ho be mai ngai me ma inga ki a ko to ngan ba ko tu ma inga pi que me ai ka kai fo no nga ula ko ni que fing que fa ka ho ko fu me ku fo loa ta yo de fito que lava hu nga tonu e ta fo fitu ke ngai university inu sila ngai universita la ka ko e fiala ko wi te ka bau te ta fing da to NZQA New Zealand Qualification Authority
Pe lava nei ki na lava whengau aki po e tau TNQAP. Tonga National Qualification and Accreditation Board. Ke lava o whakawhaingofua o whakawaka tu aki e tau form fitu. Ke lava ke na hoko e ka hala whakawakawa ke tau kolosia ke ngai University New Zealand Australia. Ka kotu ko gulapeo ki ai o hake mea. O hoko i whakapona he potunga ako i ngai taula. Ka kui ko mala e tonu en o ki ai. Ko kore pia ke kangomo ai ngai hala whakawakawa. E ke kolosi whaingofua e tau form fitu ke ngai University pe mamani. Lo tonga ho tangutu he fohe uri o ako. He gulava ke toka e fitura. Pe ke ngata ai when you smea mai ai o lesi sita ka whai ako. O lesi sita ka whai ako i muri. Ke kore pe lava nei ke ai hal whakawakawa. O mai koe palpale mai taimin. Ka koe whiu i koe hare o mo mea e whai. Ke lava o solo vai palpale mai form fitu. Ka pau una osmeni na hon visit. Ka ki whiu i. Malo pito e lavlavu. Kon na osi whakamatala nei kamata no langa hala whakawakawa. Pag mau ke ngau e mantui na e pe hala whakawakawa ki mua. Pe au vale pe ko motu ia. E ke whengain ke toi langa hala whakawakawa. Whikau aki pe mui form fitu e. Mantui whok na tau ki mua na tau whai e civico e anu sila ko University Base he form fitu. Pakai whok ke toi whakahoko e anu sila na mafuri na tole na sistemia na tolo kehe au pito he taimin. Koe kōren ke te whengai ke whakamo ui e fo i hala whakawakawa ko ia. Hoko te whengau e ki neongo ko kehe sistemia no sila pa ki tau lawa ta tolo mui ai he ku. Tau fu vai whakapaanga, vai whakakakai. Koe hape mea koe e lawa no sila ta koni mai ai ka lawa ki toi recognize tau form fitu. Koe ngau e koe mo TNQAP, o ngau e waafpe en set QA ia mo TNQAP he taim kotoa. Ko mea whaki ta mantui ko TNQAP o ngau ngantol i he le bolo osi ai kolisi. He post-secondary, Ko form fitu ia whaikilalo ki i malmalu ia o e pot ngau e ako. Ai o whaipe whatongia e TNQAP he ngau e aki. Pea moe. En setqua ia ta whaakoi ki ngai ko stiveti maalungangi. Ka koe ta whengain ke hoko ia whai halfa kawa. Ka lawa ke whaingofu e whi alu aki. Malo. Io whatongia koe minister ki he whonua. Koe ki whehui koe nia kufu e fufe mau ia ke whakarere i ka koe ngā koe tau taimi. Ka tupe mo ke watua pe ke vave pepa mo mahino. O whawhekau ake ni pea mo e ngai tofi a koe ni koe o e kauno pere. Ka oku ai pe kauno pere fusai au pito anga na unofo pea mo no kakai. Ka koe pe ki ni ihi oku ki ai pe ki palparema koe ni. O koe koe toki ake inte ka venga koe ni. Ka koe mo kai ke loto koe kauno pere ia. Ke resisita he kakai e taimi nau whenga tuai ke resisita ngahi api. Ka wai pea mo e ngahi wharelotu, ko ngahi api ako. O ku kaungalahi katoa e umea koe ni ki whakalakalaka he whonua. O koe e koloe ta, o silanga wharelotu ia osi, kau koe ke loto e no pereia ke he uwhia whare koe mahu e nau. O koe e siase taha ku mei ose risi, ku nau whenga atu ke no pere, tange no pere ke nau kumi hono api nusila, e tok whakaukau i hono whaka. Ko katoa umea ko ni filawe ia ba me fonua en whalakalaka ba me mo ia kakai. Ko whehu ia tu. Ko haha ngā ue kua whai pe e whai e he pure anga ke tokoni ki ngahi palparema ko ni ko whala. Tangi ko filawe o whemau ke whukarea whakarere ka ko ngā tau taimi atu pege ki malo. Ko mawhai ko o minister pa mo pot ngawe o ngata pe ia i he tofia o pure anga. Ko ngai tofia ko no pele, ko no pele pe ko na pule ki ai. Ki he lisi, mo whakalolo e lisi, pe mo na pule ki hono foaki honau kere. Tok whai matoro ngai ngā ue ke he, ki he savea mo ngai mea ko ia, ka koe pule i koe e tofia, ko no pele pe o ku pule ki ai. Hange ko ngai siasi, mo ngai ako mo mea, o na ulisi na toke no pele. Pa o ku ihe mo no pele pe ia, ke ne whakaloloa, mo tau felisi, mo hike lisi, ngai mea ko ia. Ai ko hinga ko kai peke aha me ai pure anga e ala fai. O ku ngata pe mo fatongia ko no tokanga i o fonua. Io. Ia tofia pe ko tau ngau e whakerekere o koe mea koe mau tofia.
Pe ngata pe nga e ofisia I tofia o e pule anga. Ko nga tofia fa no pele o ko sfoke con istituto nei che fai te lì che no pele che pa pa ka ka ta fie mali no fe nga me ke na hik me ke to fu pule anga na fie mali ai. Ko lo be ku fa no mai ka kai fonua ki fa malala. Malo. Koe whakatata ki mea koe nau klawe ke ka haliri u koe lao. E koe lao ka ku i he mau e whin motuani neongo ka tae whi mahino aki ha taha moha mau tofia I ha kere kere ma whai e whok mai peke minister ka wahano process. Ko minister ke ne hanga au whangatuku ka wai process o consultation o minister pea mo e mau tofia. Koe whai timeline koe ia koe ke ha timeline ki ai. Fa I te riha pe Mount Ofia e pe fe taimi e ka turi muia te minister e a fifinga ke na tala noa. Pakai peke lava e foi consultation process ia ko ia. Pe ai pe o pe kloka I pe hanko ko mea e minister tau e hiva hango fulu. Mate ate si ni ihi ko ia. Ai ko e fehui ko mahalo ato ngā ia. Ko e hao mou mea e whai ki ai ko policy decision makers ki mou tolu. What are you going to do about that? It's in the law. Ke whai hono whakalelei ta whako ia, malo. Iyo. He kai fuki maolama tolo whakamalohi no pele. Kau hangi ko lau, ton ke whahasio ia ki ngai lao, pe mo ngai mea ko ia. He kai ko ha mea sisi ia, e fi mau ke liliu ngai mea la. Ka e whai kai e sio ki ai, pe ko ha mea e whakahoko ki he taim ko loloa pe he tali e kakai ki nau ngai ngau. Malo. I whi be taha I ho portfolio e taha, pa me mori ki whi be taha. Ko lawe beo ko ngā ko e kimisa ko e whanua mo savea. O lawe I foki ko e ngai hopo lahi whau mo e panga lahi taha mo whakamoreki. I ngai hopo ko ni I he kohiri, kai koe priang ko ni. Ngai to tongi hui e me potu ngāwe e whitu ona. Pa ko panga ia tuku hau ia ka kai whanua. Nai si o atu ia to tongi aki. Ai tae tokanga, ai ni ihi pa koe ko whetuhu, ke ni ihi ko ia. Ko tānoa ni e kuhiri, koe ko pureanga who'ou, e paremia e ke pe mo whetuna. Koe poni ko tānoa ki ai, o ku kei hoko at penga hi tātiki te lahi whauwhaua, o kei kiu he wamawanga. Koe whaton pe kere. O au pe ki ngai hopa tangi, pe mo ngai mea ko haa ke kai whunu. Koe wheui, kui ai ngaha toi whonga who'ou wange, pe ko ulawe I beau ia koe. Koe whaituna ko mateu ki ai, koe wheu te ai ha furihi, he kai ke whonga o mo whahe puranga who'o koe ni, ke oua e fuu, whakairi fia e mo ua ko totongi, ki he kakai o whanua mo whamawanga, koe ki wheu I bea. Pe te tau kei alu pe whonga tatau, anga mahe ni. Ko ia. Malo apito e whehui, iyo, o ku whenga potu ngawe he taimin ke whakalelei e whonga ngawe. E ko si ia ngahi sitepu ko os whakotutu, ke alua ngawe ke whakapapau I pepa ke te awhi halaki. Ko ngā whoki mua nei kai ke fuaha whaunga pau ke kawhai le sisita pe mo minister. Ke taimini o koe lewa whakasitepu lewa e alui, ke cheki whakauliriki ke mahino o kutonu a mea kotoa pe. Hange ko ni ke tonu hingoa, ke ue ase tohi tau koe ko sione ofa pa ase to tau hono ko sami ofa e ke fangi fi halak pe he o mau tokanga la he putika te min ke whakalelei he ko ifo ke lava pe ka uloia ai whakawhekiki taim ko ke he hingoa o tupunga I ko ni ai whafoi he uhopo ai ke fangi mei ki pe he o mau tokanga pito ki ai ke whakalelei ia kange ko taim ko na hoko ta whakahoka whatongia ko mea ko tope foko ko hau e whakaoski minister whakamoon pe koe lisi, pe koe lesisita pe koe kore tukituki, pe koe kore fua pe koe ngawela hele vai o kwhai ko hono lau whaka au liriki ki foi mea ko tope o mai ke mahino o kai ke iai ha mea e te veiveua he kai ke teha ki I whainga maari e ke hu mai ha loea o whakauhinga I ke he ngai mea ko whakahoko ai tutuuni e putu ngau. He ko hifo e o sang mea ko minister ten fua hia. He ko ia o whakamooni e ngai mea ko ia. Ai o maunga welahe o pito he taimin. Kai ngata pe whakalelei ai whaunga ngawe ke mahino o ku
alo ngai step kono ko lau ki ai pea te whakalele i mo whakahoko whatongi e minister ke mahin o kune lau e mea ko toa peu o mai ken te pile ki mua pe tau whamone o se wea malo ko bege u fa malmala be fa tapu ko ha te leva fa mari ko ni fa pe ki lave mi pot ngawe ko ke malmala motuan ki mo bege lave ke me ko pot ngawe ko fi fa malo at pe ke pale mi pa bege pulianga ai polo kala ma ko ne pasi ko tu ko e lo tongani ku ma holo muy mai pe o paspeta gua ku fa sio ko nga ko pastauta pa fa refer mai nok monato ko paspeta u le tai nimi ka ko feedback ko mai me ka kai ku na fia maria pito ke polo kalama. A fite ke ni ko e ke ngai kolo tau poto ngo ni to wa kolonga mo ha ko halatahi. E ko meme ko fagi pasta ta fo ke ko na le pena to le to la hime ka kai tata moto la pa hoi ta fo me pasia. Ka li ake ni hia ko. So ko ma un ko ni ko paspeta ma va mai pong pong e fitu pong pong ko ta fa ta mo ape ke ma me ha fe va ka wa ko ngawe. Pa ko fia fi to ma va me ta nga pasi o squata menima. E koe ni ihia na ngawi market ko ngai fargolo tau tau na tu ko ni ma so tu ko rock fega mali ke upasta ta ka na ma tu ga ma to clean up te toina ka u fa malo bu le bite polo kala mane tu ko lo tonga ko me ke pasi ko la vla fe veta lo e vavau ko ta pensini mo ta lo holo e tu si te ka hau a tolu holo e ti solo mo klasina ke se te ta anima e holo pensinia ke se nengo full effective tu si te wikao o tu pe fa mali pe lo vavau ko e palpale ma kona hoko ki short supply na ngawe pe pot ngawe a pe ko ya pe mo pure anga ke direction be me pare mia o subsidize hono feletiko avelolo e na fai be frata no mo paula pe me pi kona to na supply lo va pau lava pe ki to nga storage na to lo accommodate ya to ke vaka hoko ko fa malo ka lavra na uro na o hake me agona to gosi ko e taha pe hoko to pe tala no kon ke hala whakawakawa ko na me at ke minister ko he ko lavu na e foke ai engagement ni ai pot nga web mo ILO i september e tau ko si skill assessment pe na kamata ya i sector ko na ko e construction ni pe mo tak mamata na lava nga we ko ya e toki fai no fra hoko mai li poti ke kapneti kana fai pe e ui frata mo tuan ke hekton pare mia pa pe ki minister mia minister ko pe mo minister ko ya ki he tak mamata ko e o fai fo ke tokanga ki he me kon na ko me kon la ka lavu e ma ko ke kone ki pe mo to pule anga e da fito ki qualification ni pe mo nga la me pe mo maunga ko ke support ngai polo kala ma ko TVT mo TNU pa ko wola lele a pito mo recommendation ko na o mai me ko ni we pe fra am na de lava fai skill assessment ngai sector ke he ko tu ma ingo a pito ya ki ta hala fa no ko ka hau te fai te ngau ke pot ngau ko ta hape o ko lave o mo fu tokanga lahi au pito ki engagement ko e ngai business for ko tauta fito ko tau fanga ko me esia ka ko miti ku e ngau ke pot ngau motuani ka pe ke pot ngau panga pot ngau kastomu pa pe foki ki Chamber of Commerce pe mo ngai business pe me tu na si kamata frata ko ni pa ko tu te mau la direction a bele miani nai ke mau te fenga nga o ke va ko ai fai ki review ki tu ko lo tonga ko ngai business pa me e sia ko lo pe mo futo ka la mai ki ai ya nge una fu ka va hia ngai fare ko lo ta ne tu lo tonga pa fai le va nga o ke fa no review e tu ko lo tonga ni ke mo ke me ai pega kai fonua o ka be mo tuani pe mo puranga ho e tokanga ke ngai me ko ya ma winga bito ya ai ko tau talano ke ngai society feto ni aki ngai tau ko mari watu e pe fram ke to e push me ngai me ko ya ke to e foke olele
Ka koe ngai mea loto peke whakahako atu o tokanga pito ik pare mea e ke mea koe ia. Pa ku ngāua te motuane mo potu ngāua mo komiti ke whai ngāua ke. Taha ngai mea whaigai tokanga koe ngai mea koe na tofolofola mai ke atu po e sāpate. E mango e tau e sāpate ke malo. Aku lawe ipe koe ngai whakatau aki, whepaki mo tūtune ku pone ko nistūtone whai sāpate hange koe ngai wharekai ko tū mo lawe ipe. Koe wakai koe motuani, o koe ki kepi he ku wakai. Pa whai ngāua ki ai kau e konga ngāua komiti, ko ni eksio koe ku whawhae Intoxicated Liquor Act. O koe ki kepi he ku tahapa mo ku psitolu. I hange koe ngai wharekai ko toi lelepe mo lika. Pa ku nau operate ke he sāpate. Ka koe whakatau muafo ke he kau kespe koe he ngai restaurant ku hange koe ngai hotel. Ku ngai peka nau toko unofoe. Eko ngai mea whai no review. Whai ngāwe lahe o pito ki ai e pot ngāwe ia pa koe e waweni peha mau i pot ke kabineti na mo whakahoko mai ka te motoro e ngāwe ko ia ku mawhutokanga lahe o pito ki ai e eikpare mea hane tū koe roto ngani. A koe ngai mea pea ku whialavet ki ai hepe me toki whakalahi mai pea e toko ni pare mea ka to iaha mea i ngai mea koe na mau whataha ki ai ai koe tānaka penga tuka toi peke mō whehu. Ai koe pe whuke polo kalama u lele tai mini koe ngā ke ai pānga ki emergency fund i he ngāhi whetu ko e whalele hangu ngāhi holo. Ko hi koe evacuation center ki he tango hoa whakatamaki. Ko os māu pia mo e megan ke renewable energy koe ngāhi i o tu i whetu lapaha. Waha ko mo nakolo. Os māu e koe toko nia si aina. O mahalo e whai ngāwe ke whai mo whakata, mo hopoki ke whakata ke ngāwe ke ki he tau mau anga i vi. Nā he ahia mātou nai whai ke ngai plisone, pa kamata ke mau ngāwe ke he ono whalelei. Ko e plisone koe e ua mo wawau kowe api. Ko mau kamata he plisone e ua hono mono ki he no whaanga kau pūpūla. Ko e wafkui sālote, ui he tuonga ku whawhi maari ku os. Ko toi peke o mai gas generator ke ngā ke taim ku mate ui la. Pea ko tui wawen pea no whano hopoki wafku i sālote. Nā e sio kapinetia nenai ki he komiti. Pea koe komiti e kapineti ki he tokangai kina koe whainga u whawhuku mai me tua pureanga. Arue tai mini ke e tuko ke kahau alu ke toi mālo he ngai whunua he whakawhoki ke ngai whunua kau whaihia. Whaihia koe ngai whunua koe kau tawhi whaihinga na watu ki. Whunua ko Amerika ko ngai whunua pehe ke whawhoki na tō na whunua. Pau tōna ke tau mateu teu ko hai ngā ue whai ke whainga pehe ka whawhoki mai o fu tokola. Ko e wike okanu ko si na whai ngā patu ngai tak mamata maha mu whato ngai pe. Ngai mea kanu ngā koe he ngai whulau waka meiri mo kakai. Ngai toileti e ono he matatahi koe. O si ngā ue patu ngai tak mamata whakalelei. Pana mao seo ki ai i he wiko o si lelei au pito pa ku awike kau ngā ue ki na hanga tauhi. Pake mata lele no tuku pe ngai mea pehe pa o mai kakai koe ke lava ngāwe aki. Pake o si māu ia ki ai. Pa whtana ket kai mo e whaingonu nau tafi ho tau hala. Loto nuku alofa mo ngai hala lahe nuku alofa ni nau whai ngāwe ki ai. Nā e toi sekap netia nenai ki he ngai tutuni. Ngai tutuni ni whekau aki pa mo e sivi koe kansa koe taunga whanau hanga whakatapu kakai whewhine. Nā tuku ke komiti ke nao sio lelei ki ai. Man pe fo ko mea whakawhai to on pa tun peke ai peke malu. Tau toksi tuan me COVID pa ko ai pe tāla ai toko lai. Ko e hau e mea ko ni hau whataha mono ngai whai to mono ngai tesi. Au whampe kapneti ke sio lelei ai puleanga mo pa ngai mo ui ke ngai tutun ko ni pa toki ngawe ake. Ko tui e lelei au pito e kakai whewhineu. Lai pito mate mea ko ni. Ko cervical cancer screening policy. Nā tū whukmeni me wawau na e whaase wa ahi wawau i he wahenga wawau tahauno. Aku lelei au pito a wawau taha whātahani me tahauno. Wawau tahauno nā tōkanga ki he ngahi halangoue. Whalelei pau tōkoni kia moi ki hono whalelei ngai halangoue. E kawai pa moi ngahi vai, mauanga vai. O ngai mauanga vai ai marupehe kai ke fulelei vai e mau hake me lolo whonua. Ai whai sio ki ai pe ku hangai misini ki awi kia ni whakamaa e kono kona koe vai. Ki he mauanga vai e ngahi kolo koe e pehe.
Pe ngai programa ke he pe ai meiteki mo ulele. Ko programa tanu hala fa fonua lo tonga lele pe ko le pe ngai vai nga ka pa pa li pot mai ke mo ke fasio ke lo tonga lele fa ta mo finge ke tufa ai ngai tanke vai ki nga hi apino fo nga ke os famos o te ha api o tala mai ku ko ga tanke vai ke ai na vai ko programa ko ya e tokon mai ki ai seso sisu class ka manun ngai ke mo ni ke fo ko hono fa osi ko fa tonton na peni ko sio i social media al holwai na de programa sas lavaka ba mo loya ko minusila o ku na kai ke fakangata contract ya me mi papoat na le ka to me pe ngata i ma as ko ospia contract ka ai hona fitongi ko ni ai ku hala fa matala ko pe na o tipo de programa to ni to u de la we he me ke he ku ka ka lo he na i lo rule of law tu tala mai fai mo faka i lo pule anga mau e lao ku ka lao e na mau e process na fai no itisema fai tu ne pu anga ho ke fa lo ta pa ne ke tari pu anga ko ni ko faka mo ne ko ki he ingai poate ki mo na 1.5 million na wa he ki totolu nima bueno tu i fombe ke toko taon o tu i vai mo fa mo ke fa kilo ai ko matunga ne ke pe fu fa pot ke to ho ko ka to ai fo ai ko pa 1.5 million ko ai ko commitment ni na fa ia i lo tonga ta ko na caretaker ai ko pulang ai ko ke ton ke to fa financial commitment ni ma ta ko ai ko tonu ko mo ko contract ka poate motuan na le mai pe o au ki ngata nga pe ko na contract fa ka ho le ba process fo ko me la he ko mi me ko ne ka fetongi ko fit and proper person ko tu mo si hi fo pe e he media was asipe ai a hingoa ko e ka u ne mi pa ko ki he poate ko me ne fa ho ko na pa ho ko minister ko ana ngai poate pa mo pale mia ana sio ko hai ka kai to ton na se ngai poate au tu pe poate pe nima ai ko ne tu ko ya poate pe nima ke to ta no ko pa nai fai ulak sio ko hai fa hinga tu ton ke na se ngai poate fit and proper person pe u te se sta ha mo na to te ka nga me mo na to that's irrelevant ko fit and proper person ko tamai go fi ma go ke ha tapi le ni ko tau hanga ko fa ka fa ta mo tau lau ha tu fa politika re ta tau ko o ku ke he ya me he ku mi go fit and proper person an ku ma ai we ka se ana la fili parce que pe ho ko mai le va pe no lo que na fili to na ko ka me mi ko pate ko la lahi to ko fa ko pate ko ki ange to ko tolu pe ka me mi ai tu ngai ko te fa ko ke papi ke na price ka tu wat ke pa ngai fi hu melo na me ke mi sa ko malo te kon pare mi ke mi be mo ai ka ho ko pe ke te ko ko unga ko fi hu ye a honi mi tia fra sociale ko ha ho mo me ko fa he a honi pure anga o a honi pe ko me ko mahino ke te au ni ana pe ko fa matala mai ku nga uno nga we ki mo ko tali pe ku ke sa mai ko ye ki ka fa no i mi tia ko nga we no lele ko le penia ke feito una ko nga ko me ek minister ko ni ane nai ko to toloi ai fakau ke pasiwa ko nga to ye me pisinisi ke o fagalele ko le ta afi mai pasi ko na go o lo tonga lele ka o mai e vi frapanga ko ya subsidy to ko ni e fanga ki pisinisi pasi ka o te mote o mai o frafe ki pisinisi pasi mai e silindi ko fra more ki pasi o tokoni ake ngai u pasi ko me ha ke bo ifo ke vai wa ha fe ka pa utola ni ma me ni doa ange tolo wan se te ni mano he pure anga pe to tong le vai pa se ka fa si ide va ai e ka u melele ku o mai ka kai o si na pasi ko fe u pe ke ka wa to fo tu pe ka to gitari pe ko fa si pe ya ka to ya fa na maria nai ko fe ma ge ai ki fe hu nga ton ge pale mbiamo ne portfolio claro ko e ka ulaka pe ke ulaka issue ai ka ko inga fe ke ko to tu kuanga de hingo ko ka poate
Ko hanga lawa be for the records. Ki mo siya pingi ai. Ko poate enima ko poate lagi poate ko ki sektor ko fetuta ki communication. Ak se akif moala. Tana ko tau ke abi de ele ko ni pe to ko ni ki ate vita wahai. Tare ki ta selu vai ka waka. Selu vai ka waka ko electronic engineer. Na ngati tise. Ko poate no ke utility ko hila vai veve mo kasa. Se a e polito la sana. Ako to ta ko na ngawe holo pe e le tatau pe. To se a tu tom na ka. Tare ki tare valorin pas ka henga pe mo ofa kudun bel likiliki. Ko poate ko fe fononga ki ka waya ngai me ko ni hange fe ko ki waka puna ko fola wata. Se a tio filosti wet. Ana mi sapa anga. Pero con guia sen mil fonua ko loya. Pe tare ki tare va wikilif have. Wikilif have na ngau si lo vie sinia ma tolo e moi. Ko pote ko tama ko ni tonga e kolo hang ko fale moi. Kele puleanga. Ai se ai a kaho vai lahi ofa. E to kon kia sen lo junior i no ke ko loya ia. Pe tare ki tare pa mo ofeina film mo hala. Ko pote fasi pote ka ta ke pola tonga se ai twin liava. Pea to kon se eleva kision de tau. Kision tau fai ko ya kamten. Ai ngawe he moi bana e fa official nga sa stonga kon kunte asbano ngohen. Pa me tare kita ko lesia tu kuaf. Kawe he ko tangata itu ai sektor business. Ai ko na tolu. Pa ta ai ko ke ton ke poate ku ye. Yo ton pale me malo o pito fa malo he nga le le ko no fa ko ko ki mo me pe me kon ko ke ngo ana ke me mai ke ai na e fa ko he fa ke ko mo na le son tu po na e ma tu nga e fa mai ko winga mo oni pe ya ko lele mai ko ni ko ai kontrole ki nga we o ngata mai ki ma asi ka na e o si fa fo o pe sai ne u kontrole fo o iti sema e ko fa winga ya ko o me ko o sai ni o fe fe ya ai ko ngai commitment ko fa lo tonga ko ke te ka mo government ko te fa financial commitment ni a ta ki he a ko committee pulanga ka ta ka bana na ko fa madal ko na ko ta 0.5 million o fa mo le ki ka u pote every year ai ko na kon fa ta min ko holo hi fo me ki he ba tol pe ta o lesen de to e fa mo ko ki ka pote kabate mo si he risi ko ka pote ki mua you will hand out pe ko hameng tau to fa hingai mai no ya ko winga ko poini ya ko kontule fa ye lo tonga ke te ka mut ai guai po me ngai kontule ke mo scan serie ma tu i me pe la ta fa la ai no ku tala tu ki ke te mut ke tam ko ke te ka mut e pu ya ko ke ngofu te fa financial commitment agora ai o taofi e kai ke fai tu tonu ke te ka te e ko ia pure aso ke fai tu tonu e tisema e toki o se taimia i mas ta ko foi taimia ko ia pure anga mavahe e taofi fo ke hanga ko me o ke hanga ko ia we si fai tu tonu e tu fai pure anga ke a ko nga ko e kai te ke ala ko ia o ka kapatu ki pure anga fo o me taofi ai e ko te ke fai ko me pa te ke filga tu tonu ko ia ko hate ne fuesia e ola kau mea koe. Ako hinga kou pehe, mau pehe, koe ke tonu ia. O common sense pe fokia. E kai te ka kapa mai koe ai. Hanga mau toka, mau kea teika. Pa mau toki, pa mau September, November, toki ai mea koe. I tau peo ose kau mea koe nia i maasi. Ma wala tu ma toki. O tai whakapoto pe ia. Tuku toki hai puri anga te nau alo o osi. Pa te nau wakai ho whakahoko whatongia. Toki taime te ke tau pe ke hoko atu. Ua te wala tau. Malava kuna koe wavauna saini mga document. E ke lava e pure anga kou te tu upehe o indemnify a pure anga koe o e kahau. Koe mea koe toi te koe ka iaha te ke liliu tuku e umea koe ke pure anga koe kahau. Tatau pe mua se ele manusi. Koe nea pe ke piliote ngari te wafiri. Pak tuku rewa ngai commitment pehe ke pure anga koe o e kahau. E kai tangata tolu i he pehe koe e tō kou tae pau pa tangata tōlu a ange hafu commitment ke whainga tae e puri angai koe hau e ka. Tuku e ka nā tō koe polisia nā tō na whaue nā tō
Pana foki mai mo ke whakalele ake pule anko e ka. Io, wha upito ia, ka kota o se mai tato he ngai keisi. Mole lau I miliona ia, e paanga I puleanga, hono to tongi ake ngahi o, e ke whakalao mo mea. Tala mai ko whe natural justice, to tonu whakanatula e tāma koe mo. Ai ko hinga pēr ko ngai whehui whakawhai o ngongo pēna. Mau fō mai, ka lakai ke pēhea ko a whawhe paki. Ka hinga ke kau whai ngongo, mu ai e u fix ke tonu, a toki hoko ato mu analyze. O tā ben mo e pehena ale mo yo hai whale koe I hasini. Ai ku mau stuka o polisi ke whai ngā kei he ku mau ai lau koe whakamamahi he interneti. Pako hono au mau mo e ku whawalu koe lau hia. Ai ka pau mau hata ku whawalu koe lau hia ku lawa ngā popula ke te laka ke tātawha. Ke mo awea ki ai, ke uhiki koe whatongea mo tu ke ta fix straight. Pato ki hokato mo analyze o mo tu koe ke tapu. Kai analyze o aki ai mea ku tonu. E to whea ku kala ke whahinga mo mui he whalea lea. Lau e ngahi li poti ke osi moia pa mo. Maha mea mo whimau ki eke ki he upotu ngā ui. Osi koe pato ki hoko ate analyze o. Koe tō mai koe mea koe ku mo antu e mea koe he social media. Ko hono character. Koe disinformation mo misinformation. Te mo whihia mo tōru ia I he lau ka wau mo o mai mea me social media whea ka mo analyze. Ko hinga tau press conference, ke o te pureanga U tonu. Whangatala ka U tonu mo mahino. Pato ngā ke mo toko mo analyze. So ko mea ku mau ia he wike ki he wike mo mai, ke inform whalelei mo to. Ka mau e te mo whamatala me tua, pa mo whakau peke he mea ua koe. Kai koe whakanaa whala koe mio. Misinformation, o whatoa mai kau scientist ki ai mo ka kai tola. O ua te mo whalala ki he social media koe koe source of information tonu. I whaake ngā. Koe tautana koe koe ke kawenga koe ni nei toke osi. Koe whehui pe o iai ha poate I he ngai poate motua nau challenge mo tolu I he mea koe I he whakamauanga. Koe tu te mini kai? Ai aga ni tu go ia ka pau na ia ha. Ai pana soipe fa tala no lele ia minista mo na to. Ko kaha ue ke ta fotu tu lele ko mo mea wa ngata he e fai to recruitment for mo ke entitled pe ai pa ko outcome ko lawa tu. Ko fit and proper person ke tau palpale mai mela. Pa ga ga ni ko fit and proper person ni pa ho ko ngai. Me ko tano ga katarina. Ho ko ngai mo le la he. Mo se ke lulu tai. Me ko lo donga hoko lulu tai. O koe foi fehu ia ke fit and proper person. Panke whakalaka. O koe mo foi fehu I tatawa I fit and proper person. Ko financial consequences e fua he kakai. Ko meu tau kumea kakai tāu kakai lelei koe ke na whakalele ngahi. Business e pula. Malo e tokon pale mia koe listi koe ne poate fo o koe ni koe ni nei toki whili. O ko te ave ki e ne awhio ke te whaha wakai ki ei. Nā mai kam te timo tari. Koe mea pēr puranga a hope. E koe inform. Koe eke nau tari koe inform. Koe kakai e ko pehe puranga ko nau lelei ke whakahoko e whatu. Ki au e kuseo ke lisi mo whakahoko mo lisi koe ki mua. O kou whehu I lahi au e nau eke au whaere pu hai mea ku iae kakai koe he. Koe mea mea tom lewa, koe ngahi kau ngā mea mo kau ngā siasi mo hafu ngai mea. This time, o kua whiange he mea koe ton ke whai. Fit and proper person. Kai tonu e alu e ngahi business mo e upote. Ko ke fie aluat pau he mea pe koni kona ke whamatala mai e ki tokon pale mia e. Koe kau hanga whakawhekiki. Ka koe kuinga, nei se ai e hopa nei whakahoko. Pa koe tutuni koe whakamau anga tangina ne pehe. Nā mohanga ui o whakamatala ke ka toa ngai mea koe na. Nā mohe mai no aki ai nā moha. O mahino ai u financial ia ko ngā commitment ke kawenga ia ka pule anga. Koe whai mea koe ke renew e kontuleki, ko renew pe kontuleki. Whakafo o pe kontuleki, moi ngahi kau taha, koe ka hau ia hafu makatuunga whakapaangai. Ai ko kuhinga e ni peo kusipela I mai e lao. Uinga peo ku he lao o kulianga tala mai mea ko ia. Ko I fiti mo ta I fiti mo ha. Ka ko whehu ina e ha whale I whakalao me attention iare.
ai ko nga ko na fa ho ko he min sa ya I sio pe ko ke lao pe ko ninga aki ke fa ho ko pe ninga lao pe ko e time ko ko lao ko lo tonga tu fu ya ko fa ya ke fa pot e min sta ko lave ke sko e ko tu na ke pe ko tu mau ing from my no ko ke sko na ko ke si tonga podcasting commission now far now ko ila ke si ko mea ko ia ko teke ose taimia ko to ta ko ke ose ko me na ko pe na ta fe mari he ne fai fatongia wa ku pe fogia ai wa ku pe ua te ke lava pe ko ia e to ta ko employee te lava pe ko ia mai na ta o fa ko ki ai ta ha uhinga ke fakangata ka wa me ko ngai ta fa te fito ho fa ko fatongia ka ko fe mea ko na ka ke ko nga ulogi ke lava pe ta ha ai kana ko mena fai hopo teke ose taimia pe pura a ko ya ta fe mari ke fatongia ko nga palpare me kauta pene pe reva to no ke fetongi ai ko fe palpa teke ose contract ya fai fetongi teke ose ko fe palpare mana hoko pa pe reva fa maonga na tonu ke ai tawa tai na ko mai hane fa matala ko hike fa tonu hui ai ko ne fai fatongia o ke tau fa tau me lao pa mo fai ai ka bana re wa ose ko ni toki ose me ia I mas ke tu doni ko ta min fa lo mi mas o le ko se mas tata ko pa na ke ia ai ko poina ko pe ko na hoko ko imagina ka ai ko hinga mai ko foi lao o wala mo ai ha fainga tu ni fa paanga ke mafasia ai poleanga fo ko ha mafasia fa paanga e renew e kon poleki ai ka utale kita ula ki pe ku hala te ki mi renew ia ai teke taimia fa fo na contract ki to ki osna do mas to ki fai to por anga a ko ya e ho mai ko ki ma asi e to ki au ki pereri ko ya ko tene fu me ko o ku ko oso taimi na ke fa ko le fa tongia padan fai me ko pe kanga taimi ne na ko tau pe tu wa ke to hi mai ka kai fo no pa ke to fai fili ko ya fili pe na ka ke tu wa ki fai pe na to le fili pa ko po me ko pa ngai to me to ai go fili ke ma fai tu ni to ton e o mai ka ka tau pe fa poto te mo ma o fai tu ko ya o te tau more ai go fiten popa go na ma fa ke ba mo ek minister ko ya pa ko le tali na le pe na le hen piki na le filipe akina tolo ko ai go le hinga ka pau e liliu e lao pa ko ke asi ai ko pa ke tu baki ma o sili la ko pu ko ni lao na mautari ko ni algo me lulu tai mauriri wai tare fila ko star me na fio ya me wena mauriri ulaki faka kau hake ko tuko he lao ko ya ko lao ko e kautaha ko ne fotu be puranga ha kautaha alu ki he fo le sita fo ko lao kautaha ko puranga pau ke ha vave mo ya ha ko fere ke tari pau ke hu mo ya la kautaha puranga e foi la fo ko me ko ne ha ko fo ko I he lulu tai hu ia le sita kautaha lao ko kautaha puranga ke hu me foi lao ko pisise kautaha puranga kon mas tare lago ia fa malu fa le tare lago ia ko ke te hoko ia ko no alu pe ko o le ke te sita kautaha pau ke le sita mo ko hu mai ke lago o nga pisise kautaha pa ko no wa o ase lago ni ko pau ke tu waki ko toa nga la kanga ia ko na to tam o se ai to tai mi ko tare kita pau ke tu waki potunga o pe me ai fai me ai feel ko tau pa tu alfa skapnet ak ma o si lau ia nei fe hui ala blava ke ko si flave mo e fale fa la ko me a te tsenyare ko la he nga hi me go fa ho ko pulenga ko fale fa la ai ko fale fa la pe te tsenyare ke me na fa ko ai me fe ia ai ko ke he canceling at kontule ke ko la sai ni ko he ka ke uma ki ai ka fa ka common ko me o ton ke longo fu pe ia pe ko ta ko ha ko la ko ni ko ta ia convencio horiri pulenga ko tahe kon os foto ia ngai nu sila mo pa ai pe mo me ta to ke pe menor e kai te ke taime ke re ore o ai tau hi pe ai me ka ke fai ko tu ni ki e o so fai ko o fe lave me pran ki mo tapu ia pa ku tau tu mo me ai pe ko aten segnare o to ki come pe ne fale ia na ka ku fi ko klia ko lave mo ke fi ma ke ha to fale o bom bebe minister o fai pau be ki lao pe fai be ki ai o dai go pe he e ngo party se go affected I kai ku hala me
Pako alui ki fama anga kin fa ton. Ka attention ya le ko matu ko fale ibe. O ni nga direct pulanga kame. Ko fale ta tape. Katang pena ek tokan balemia na rak fa mai pe ek minister no fi ko poate na kamata ko to nima. Pa ovalbe to ko kausea mai. O tala ko to tolu pe. Ka ko ko sen pe ko fi ko hina fra ko pe ke tolu pe poate. Pe ke te ai pe ke nima ke ua fu overload ha poate ta ha fo tu unai nga. Ai pe ke nima ai ko na ko lawa tu ko yon. Ko yon mo ni. Ko winga pe ko ha to fratosia ka memi pa poate hili ko ya o rate malunga pito ai unemployment itongani. Tau fema ta to nga o ke nga o ka nga o ko ai nga poate ko ke ka nga na to riki ai. Ko ka poate pure ni fa ke talano ke fakatosi me to to nima ke to ta haon he una be to pe to fa le me ko decision making ata tape o nga na o na to o tau e wa o hila pe ko ke ri ha me ko na to lo ko na hanga fa tu ni pa ko tu ni ko ne ko pe ke ton ko ne ton pe ko ne hala pa ko ne hala ko consequences significant anga pe no tau se ko ki ai. Kako toko ni mako ke talano ke ai ko fufu me na fai he mi saba me pare mi ke sio pe ko hai ha ka tangata lele ke na take ngai poate. Ai na lawa tu. Ako ni mau na konsal pe pare mi ai he mi sta. Pe na pe ki liliu. Pa ko fong mai ko ku mau ka tangata lele ke na se. O ko ke to ange ha na to mi ke ko na ki te to wa henga pe. Ko ya pe. Pa na fai ngata abi no ke mi sta ke ni convince na to ke na mata tu he I he tu hi fo e wa he ko na mau. Ai ko foi me ko no mai not only ko na to le fit and proper person ka when no commitment ki fo no mai no tau save ni ta million I he vai pe ko ai ka pote me bi to ni ma ko ai ko household ko to pe ta ki pa anga fa ni ma ke to tonga ka pote to ni ma e calculate ko fika me moto ko ni ko tau to hi fo pe fa ki le vai ko anga na to we are saving 1 million ke alu ka ngawe ta ha nga nge ko tanu hala ko vai ko ya fo ngai me ko ka ba ko uhinga ke fika ko uhinga u fika sala pito ka te hokata feu no wa tape mo ek palemia tala monua te ngai fatongia ko lava e fonua mai fatongia mau inga ka ko hana e haomea ki he tofo fola ne afio metaloni king tupo no o whikau ak pa mahuf ko e whalearea o tonga pe o ku inline pe maho patseti. Ulaki me mahu tau whawhitai behe koloa ko tō mai. Ko koloa ia ke ki tau tolu. Ke mea ke aina e tō e whakamawhai ngai mea lalahi koe ulaki ke whai whakapoto i ngai mea whapanga. Ke mahino whai ki tau mue lao, whai whapatopoto. Pakai ngatai mo whatongia o pureanga ke ngai whapoto tau mue lao. Pe awa ki whalearea ko whalearea ke nau sivi. Ko i ko pena ne lave ke mea frate mokalaki ko foma pureanga ai ko tu ko tahe e mea fo o e nane to ai folo I mea ko ia ko tau ri frate mokalaki ko ia ko ni ko no nau e tau ton ke fai ai pureanga mo fare ko tu ko mea ma inga mo fo o e mea ko ia ko no wa ko mai no pe ako ko ta tau pe mo pacheti ai mau pe o wai mau mea ko o fare rei I ta faki la ko pa anga mo fonga ko ka venga fola mo reform I he Public Finance Management Act mau tonga lele ai ko ngai palpare ma ke ave ko fai pokio meni la ngai palpare mai ka mau falere ko ke mai no ulaki fala tau mo la o tariui pe tariui ai be me mo oni mo kanga tai mo mau ko me to fai ko tau pres ko me ki ha ko io ta tau mo me mai pacheti ko tahe mea mahinga e whanua bo tō mūs me mo tō kona ha kono kakai pa koe ha te re kakai ko ia o whanua ka na whakao he ka pau he kai ke lava ia ko ha mea ngau e who o mo ha pa angala he kai ke au siano tau ma pa ko hinga ko ia ai mea pa koe mau mea pacheti ke ne hanga o tokoni e ta whako ia ai teu e kakai whanua ko nau tō te nau whai e ngau ko mea gen he moi io whai whu mo toanga ko hiko ngai ko I he moi pe tau te fito foko hi ko e kakai ko nau kau toke tāmu e kau nesu nau alu. Pena si mai foto tu pe nungai mo I mista, e tu e ta mire nau wahenga ko pe, nungai nau wahenga konga tolu. Te fitoi wahenga, pe ai mo konga ko e
tatongi ngau te allowance pa ko konga no tolu fela ve ka pa ko ilo go ya ha mo fia u go scarcity allowance pana o mai mena tolu na o fakata ko pa no mo ui to do ta mo me pe na fe mare pe na tolu ke foi konga tolu go ne vahenga kana na fa am fe ke hoko ia ko te ftoi vahenga pana mai to ko ya pa go ave ki na tolu go ne fa no vahenga remuneration authority na foki mai na be te fai pasio e ko hi na be o ko mea ko ki he alu e ka nga o na lave mai ko alu e ka nga o ta ta pe po nga o mo ui am to po nga ko ngai mea la la he ko lak ko kum fai nga mari e pe to no ko a ta kai ko nga anga o ko ke sai o ko ta fe mari ona to ka ngai kin o ka nga o pa ko mo mea ia pa ko no tolu ko ngai kong kong ko no va he o wai ko nga mea ke o mai ke o mai o tuku ko te ftoi vahenga pauia. Pakuna o mai mea koe ke mautanoa mo e mista moui, ke mautoi wakai ki ai. E taimina tau, una o toi wakai i mea ke te hao e tō taha, tau keike ne hao te sio tunga vahenga. E whaunga tunga vahenga. E ko hi, ka pau e tāna ke ngahi vahenga koe, no alu ia taha kilu tupu. Mlaka e ka minista mo mea koe ia. Ka koe point be fuku mautoa mato ki ai, tau te tau ko tope. Mao e ka toke tā lele, mo i ka unga lele, i he whanua pe ko whepe malai, ke lawa whakahako e ngā ue. Ai ko me mo i pakai ngata ko pe me afo mo tana pa se te mo i te mo to glabe ki ai ku fu te ke lava e me ai ko ngai me la la na fai ai tokanga ko tu tau ko ngai me tau tai mari e pa ku fena pas pe mo fo no nga ko ke ka mo fa fa be tau ngai nga mo to bureanga a ko mo ngai me ke mo heno ko fu ko fu alu ko lula fu ai a pa tau le pe lo fu pe tau ke me hen ke tau ilo tau fa la ka mo tau nga no ki mo me ko ne mai me ko ia tau fa fe onak pe ki muri me nga nau ko tu ko tau fa mo be ia ala mi ke ho te be mo kata ke me ki fe dai ne ko de ke malo to kon bale mia la ve pe ko nga u ko tanu hala pe mo ngai fra mo le na ta ya he ngai ti pe ti ki mo pe ta puni ko fale ko nga pe va ka tu ko me publiki o ku ika ke tolonga ngawe oku fra ko podo fra lele ika hala mo no tanu mo ngai mau o time si pe pe te mau pe ko e feu i pe ko fiha ko fra mole ke pot ngawe i no fra lele ika hala i ta wana wa fa wanima pe e anga fe ho fa papau i mo pot ngawe ko ngawe ke te lele yang mo sayang quality ye mo no ta no ye ko le ho pe fo ka mo ye hala sio ke nga ka contact ta fai we pe ngai me e fi tu ni ko pa fe ka ma to le ma briefing fo ka wi ke ma pe ki programa ta no hala he falaite ke na report mai ngai me ko ko ma ngai fi tu ko ma we ko report mai fe ka contact ta ke te fo ke ya fo ka lele a mo no ta la no ko tu nga ko pa ngo fo ka mo le ki ai ko Taval miliona fo budget ke ko hong fu miliona mai he budget fa kala ko ne ngawe ai ko mai ko fe unha pesen ko ke le ke programa he le pe ya ke face ko mai ke ta fa banga ko mai le ko ta no hala ko ma to ka api ma to le ke malu e ai nga ko time ko mau ko ha na ngawe e po pe ke na to foki et no further cost ke ko to ngawe o fa kala le pe te on cost ha me ko ama ko fasio pe ko ngai mena tan ko te albia ko o papi na fok na to fa lele ete on ko se kai ke to tonge motori a me ki ai ko he na konture ki ko to ki fok me pe me ne tala no so ane ni na ki pasi ai ko me fok ki ko fa ka fok public private partnership ka fok ha me ke alu puranga mo no fo ai ko ne ala tu pe ko ai ko fok PPP ko me ke fa ai sector ta ke tu mai he putua te puranga finga ke kamata pa ko ne lele ipa na pa foke tonge foke puranga ai la kono tukuange pasi ko me ngau a tu na to ke na falele ka tukuange pe ke to ke sector ta ko ne me he ko puranga ko puranga ko business puranga ke foka business ko business puranga ke pulelele mo to kanga me kon ta no ke to fola ke se tua ta lele ye pa tu ha we ka kai Io mo me ko at mo ki fe ui ba to tali fra nga ta me be fa mo fa tapu ko ki ura ki be ko fe la be mo ki tu nga ko ni ku ia ai ka to ke ta fa mo o ko fo ki ai ha to ke ta pe hei wa pe hala mo va yola na
na fai fitu taki ka to taki ne fetongi e to ta ko ni pekia ko lei safi ufanga fa tapu ko to ta mahu inga ko ilo mahu inga ini ko to ta ni ko tapu ko tau teringa ko tau ihu ko tau monga ko tau ulu ko ho ako ni folo apito me ni mi purianga ko osi ko to ta ko na ne fetongi atu osi alu nga we pasifiki ko nesi ni o ne fa ho ko fatongi ko mi milawan mai na tolu o wai ho alahi me wa wao ke ha mau to ke tape he wai pe ho mau teringa mo mau iu mo mau monga mo mau ulu ke tonga e to ke ta ma ke ki ai ta ko me ko ni te ke lava yo fa ho a purianga ki ko ko felave yeni pe moe tunga ko gai patseti na fanonga hongongo o eveteki pe fakatoloi unu mai filifale area aha moa ko atu fatata na ke tali na patseti o mla ki mutala no ki hu ka ho ko ho ha pe mo ma o po e toinga e fale area teria na kai na hiki o tali patseti pe wesia ai ho mupurianga mo ta fono fa fu ko we ke pe mo singawe ki ai fus mai ki na un mai ki loto pe mo ngao ki ai ki mutokanga teria he politiki me ko to pe ta nga unu ki ai pe ko ko mo mau nai ai purianga ko no ko fe ui ko ko pe mo ke mo ka ta ki ang yao ko mo fa malo lahi e to ko ni mai pare mia mo pe ke ho minister o leipa o lava pensini wa now we told now ospeko press conference ka pa lere ki wa he gongo ko a pare ma ko pe ko mai ma solution de pare mia ko pare meni kai pe lava solo ba ko no uhinga en be mo mia ko mata tofu a on ne ave ti solo la me pensin la pe papa de mo mea pe ko hata ku ngau ki stesiko ni ki le mea le mea ki baba ono ave he vakatai mi mea le wano ai wike o ka ta ta no en he wike o fetuku ki baba pe ka ke ngatai ko baba ko baba ula hi mea ia ko pensini no ta ko foto mga hilanga fakalaka ko poini pen e pare mia o ma foto mai matolu ki ai ka ta lolo eta pe aku wei proposal ki wat pe aku pa tali kabineti e te mama nge lolo pe lava waka tahi minu sila ha to o ki wa mo me ai ko tonga ni to o waka tahi ki hen me muri wa to tape mama fa mauta ko ha winga he ko ki lava ki to o mo fa nga me tu pau e pa me ko si mau ai statistika e tafa ko ni ke ka to fa huwa ta proposal ke tali kabineti pa tali ke u lewa ai kauta lolo ko motor tonga ni mo ua motor hamana mo ai mato ke taha utano ni prenga ko si hana le na taha ya babau ke mamusia pa mama fa pensini mo lolo ko uhinga mama fai manno o motor he ko mai malolo mato fetuk me yeni au peke ma uhila e pare mia o fetuk waka lolo me yeni ki babau o aya ko ma uhila al ha ke ma uhila mato ke funganiu to me al ke ato kaka paute e ua ka tahalolo e tu usi lewa te fetuk me yeni ha wanga tone malolo mi Singapore alu ki baba fo ki jira ha ki baba ma e ma fret container holo me me ka to fi ngowe ka kai mo no fetuku ko ki ko le be e ta fa ko ni ko ui fo ki ko wesia pe mo ko le ko nga ke wesia nga ka ta ko ni wesia ko ni o fula ko to be mau sabe te mi ke ngai pausa e fo tu pe be mga fetu e tuki ai ko tu nga lolo ko wa uia o kai fe unga ia ke ni hanga tauhi ko ha mo ai pa me na fa fe kum ke ko ha mo pa ke reserve e lolo ko ya la o ia i tongani he te min ki ai ko nga fa te ri ha pe nga tu nga lolo ia ho mai purenga ai la pa mono ai ha reserve ko ni ha pe ki ai fo ki ke purenga fa tu ndia kai ke ko ki tano ki ai ko na pe mo hana mo nga fai ki ai nga we ba ki ai la bel o mo ne bit of a specialist ko ta pa ko atunga si mo ne bit ke ma ko sai ko lo pa ko to ta o ai pe ki heni na ko me fo ni na to ap ko to ta ko te to yo pe na to ke ngai me ke ko to ta pe ta minu nga ka ku mo ni o ki follow mai ha ta ki hen pa ko to ke ma nga ma to ki ai me ko ni ke pacheti o ke pe fo ha mo en ko la fo ha mo ko pacheti
ko tahaya me filave pe mo be te ke hopura bottom no confident ko la ko pacheta tonga ni o ke he ka pa ke tari e pure anga ko me ia ne ngo lava pia fa tonu ia ki ai ko tu ko la ka pa ke lava ko higa fa nga uhinga ka ke lava pacheti o tari e pacheti ko tau ka hako o stari be la ko public financial management act o lava be pacheti ko lolo tonga tau ko na toke o si mai na to luai ngau lere pura nga lere pe pura nga ia ka toki fai fare are ia ai nga o ke toki lava na fatongia ai ko alo ia ka ko tu ia taula to ke hok ka mau lave ipe ko tu ia ko tu ia to tuni e tu fa pe fare ai o matunga i lere pachet kon ke fono ko tu ko ke ha ko tu ta maka ko ai ko tu ke ngai me ko tau wate pacheti ko ngai fa fu ai me mo fanong ke fe mai ka kai me ko no mo mai me ang me tau fa kau ko tu ko me ko fa o he tau fa am ko me ten lere mo uno ke tonga ki ka ha ko me ko mau sio gi ai ko tu e hanga pe e me e ko ya o fa tonu ya a hikini ma mo me ko tu ya ko amna lere pe o ai e ngai me ko me ki he lolo sai be ko mau fanong atu pe mo no va o ni ko ha me va ko tu te ma to mai ho fo tu ko ke tau sa ka malo pe tu nga o me va Oi, per mia casa pe ko tau ki mo to ka no la ke la bravo ku ma solo ia por la mi tonga no nga o e ko fe u be ko ha tu kunga ai ripoti ko ke komson ni fagatu I ki pa ake I popua ko je ma o ge sai ko ha ta to ka ke ma o ge sai ka pa ma to va ka na o ke o ha ka ma va ka nge kan pe ku ha me ki ai ka ko tari pe wate ia tai meri afu ke komisioni fo ngai ripoti ko me komisioni fo ko me ha ia me ne afio ne hanga o mai ngai me ko io ko sone esas io o sia sone pakke e ke ben ke ko ai un hanga o fralere ko ni ai fare go ku ko National Stadium me tai mini tong high school o ku ki ta mau yang ko ta ko ba ko ai pe ko feu I aku e fe nai ka pau e tu kuangi ke ku tu ko e pe marunga tonga ke na fora lere he kai ke fe tong I fora fare area ia ko fo tu be ia ko ya be feu be ngai property ko ya andai he Ministry of Education ne ko me tong high school ka ku manatui ko o mai ko tokoni ko tau palo pale mani mai e tokoni o hinga ke mea ko pa tau janta to hiki ke mea ke he po sa pe fatata he I fare area pa mo press conference ko ni ai ngai tokoni ko mai ko inten ke tanu hala pe to mea ngawe ko ave ke mea ke ai ko palo pale ma ko ai tau mea ko tau ai pe he ai ko mea ko ki tonga hai ko konga ia o mea ia o tonga hai pe ai ko pule le wage minista ko me por ngai ko I he malu pe o pule anga ko ai ko ki tau te ave ki ha ko stutu ko pe ki sino ke he o atau are vai me ko accountability ko pa ngata na ki atau ai accountability ko no ngai ki ta to tong fenga ni pa to tong fenga ni e o te ka tong hai o ta to tong ai ko te ka a fo o ia o to tong ia o lunga we ke fu mo me atong hai Sanga pe ta tuku ki he minista ko mo potu ngawe pa hui pe ko tau me falu fu ko national ko fu hi ngoa pe ka hui he malu pe minista ko ke ngai ka ko inga pe no ai ke national ko time ko e fe hui me e he Pacific Games ko ke fai he ni sporti he wa not tolta o wa mo national stadium ke indoor games na ni ko tu e ata ko tonga su that's a national stadium Avete tata o nel tu he pia tamana tu o ta e pure pe ki ai pure ako yo mo fa na ko fa na sempre na to ka ki lava si poti. Po fai pe good spirit ko ki fai ha la mari ko pe u e ke tu pe ko ta me fa lu fu ne ko mai ki mai noi pe ka siaina e tu ku pe ai pa la pe u hingo pe he ko me ma ngai ka siaina nga ke tong high school pa to ngang pe ka kai fonwa ki le le fa lu fu Kataki ko tawan palemia ko fehu nga gwen ane nai ka konga wania ko fehu bagia ki palemia mo ne portfolio kataki na ya ho tu uni he press conference ki mo atu mahalo begi ma aska ki manatu ki ai taimi
Na ke pehea na fai ho whakataha pia moe. Komisiona hua tori pia moe patungau e prisone. Pena ke ange moe timeline iai ke ngatai ai fai whatongi ai komisiona ke he aho taha. Pea ke tuuni ai e whiri o wai pia moe to at whakataha ke tohi mai e kau taha ua tāki ai. Koe komisiona koe ku whehui pia ki ai tau fitu nima kei whakatoronga pe ene kontreki ka koe whanua koe tau ononoa koe ono ni mā koe motu atahaya a lava whai whatongi a lerei tau fitu nima eni pena e ao mai ke aho tahataha mahina kei hoko tu pene reo pe ao mai ke ahoni kua toi tuwaki ai lakanga pe te whekau pe ke tohi ki loto ngari o kia ha conflict of interest he koe commission koe hua tori o gane whelawe i mui motua e minister e whituna. Ka koe kunga pe konga whangongo mai ai purelelei moi atakitua ke whai tūtū ni moi malu moi hao ai whanua koe tau ki kainga me hua tori. Koe a pe ke whai mua ki whamatara ki ai malo. Tau wakataha pe lau mare koe ia. Ai pe atakitua pe moi alpe whango. Tue tai mini ko si o sanga taha wa. Ki mu ai ustua ki lakanga. Pakus lere mai ngā ue koe ki he recruitment ni. Au sai ni tohi mai. Pakus ai pe ko ai pe mo ni tohi laka na fa interview. Ai tu ta mine fa ta pe ke reo mai. I he foi va tai mai ko ni ka u ko lava ngai ko ni. Ko tu va pe ospenia ki mu ai mai na ka ku ba kuos. Kana tu pe ke reo mai. Pa wa ta pe ke tohi mai ka pa. Ko me ka fili ka penolo. Ko me ku tau fa mai ko ni stone. O ai ha me ata. Apa ko ngofua pe lau ke pe me lau ia ho tau ta ku ne whakata mai ku ma whakata pe ko tui ko me u tau pe ai pe ai tau atai na whaka foi tui pa ku ata tu ke whai ko na to te na whai ai interview ko na to te na ia ai lula fua pa wha poto i e hoko atu ko e tunga u tau ia tesa ngai hala na lo tong en of utan mi ai fu pa ko ke pe pure an ko no ko e pitu nai pare mia patata ke fu hala ko ha ko hala ko ni sayone ole re ki kun salote ma ko o si malo mo uha ke ki mate hi foi ka kwange pe wa style fo o ia tan hala tai mini o tonga pe ne fka o fa tanu ia f blahe launga he fana wa ko he kolos aki holo he tafa ko ia he palo pare mai fu ak mono tano tes ai ko ngai hala pe ku o ku ia ko reseal no to sila I valta o lunga ke mau briefing ko su ta off contract ta ko nei reseal he fe tu ko ka fe kau ke foki ma fra le mono tano yo ko ke tonu ke pe ai ko me ko 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 palpale maleva ai ko palpale ko na I lo ke maka ko na ne nga ko heu ko fa ta mo valta ai ko ne pe he pe ul e ala ke makaya mo fu no foi o longa no valta ila o lava be out treat ka ma ta fe contract ta ko ke holo mu ki mu e framework pe ko mo nga ki o hu mai la contract ta wa ke na lele na wa resila ka fe ka contract ta ko ke foki mai fa lele hala ko no ke si o ai ke mo na bito we fu na lele mo wa pa fe ka ke na fok me na to fa lele ina nga wa ai at their own cost ko ke to hil to o ma cost ke pura ko ki feu I fa as malo to kon palemia ku fa fi mari e ki he fanongo mai ni ko no fate area ko ya feu fa as pe palemia fe ka aki na la ve ko ni ki ngai mo o pure anga ngai to no e fai tu uni ngai kupo e pure anga ma ko case fa muy ko ilo ki ai na fa kai ku tangi ki he fa ma nga tangi case ko na Magdalena Fifita ko fa mole pe no o la ve haki ka ko o haki ko nga ko fa ta tonu pe mahino tu ni ki fe hala ki ko PSC kana e pe case na tula tau pe tau ko si pe tau atu to ko ni deputy CEO ko ni ai foreign affairs me na tula tau ka ke hange ko ke ako hare so ni
ngai sino ko ni PSC AG pe waha na ufikaunga aki ki palpare ma ko ya ko te hoko pe ko ni pa ko more ki pureanga o wa ngai ke si pe ya kulahi ka te ya fa mauanga fatata ki ke si to ko taha ko ale mutua lopete ale mutua he ka tau malu I fonua ene afio o hake mi te fa sociale pa na mau faka eke mau tolu o lere te he mau newspaper mahinani na tula tatau ka ku osia ruling ai fa mau anga ki mau inga natural justice o ku e ai nai ha fainga fotu tu ai feitu na mo ka minister me pangope ko ke me heni ek minister o ka tau malu fonua ene afio ki issue pe he ke to e vakai ange mua ko nga na mo te fo tu pe he hala tatau ensure pe ko no faka papau I oangi ha fainga mari e ka ngawe pe tok fai ha fai tu uni e we sia na mo ui mo na fainga mari e ngawe ki he ka hau ala na mau kapune tele nai mau lave ke ko ose taimi no mau tu ake ngai lakanga riu ko ospio na taimi ka komison lolotonga a komisiona ko na tonga ko ai ka ngawe pe ko ai ka ngawe fo pe fa ngai tu dun beni pa fai to kon pare me fai komit ke na sai ko dai nga me fai tokanga ki ai ko hi ko fili la kanko ya e mo fare I whakalao ke ngai mea e ko sino fo ke ua ki mua ke alo fa mau anga ko fi sino ua ki mau la ko komisioni be te ia wa ha ke tribunal ko e ko bau ke ai ha pa ta fi mai pa ke ta dok fa aski ai fai sio lo ke ngua ko ai pa ko no fai interview fai ke la fa ngawe ki na tol hani fo ta hokot ke ngai me ko ya ke mone me ko ke te sa ko me ala fu ka le mai fa mau anga ki ngai pulenga ko me ko na ha tu ko Magdalena Fifita versus ai pulenga ko fu me ala ke hanga e he tu fa mau lahi o tafulu I mai ai Public Service Commission ka na na to fa na ngau ko na ilo na ngau to ton ke fa aku men fa matal ke pare mia ko me te ma hokot ki ai ha me ko ta no ke ka puate ko public enterprise ana to ma to ko ta hafitu ka ma pe ku ai fa hinga ya la to mai pe ko fi time ni ta fi ku me ka kai ke o mai ke na tu wa ki pe e ko no mo ni ko pe ka kai le no fo ngai fitu ko ke na fi how na to come forward ke tau fataki e fatongia ko fatongia mau inga ku talano ka te isa ko Public Service Commission o ku ne fakatonu tonu he commission ko tu ni hala ai minister si o figa ko mo ka nga o ku lahi ko mutano te isa mo o ku lahi ngai ke isi bo ngai ke ke kiu ke fa mau anga o ai ke isi ai va he ko fin ke mo nyongo ko ha talano ai ko ki ai ka ke fo I he tiu process ta mo fairness ai ko ne osiko hono fai hono tala no I o mau me ho ta fa ki pa to fai le fai tu ni a fanga tu ko ai komsoni pe ko ta ko ton ken kai e fo we me ngon ta no ke pa le e fo wa tu ki tribunal e fo mai ki he o alwa ki fa mau anga o cost of the taxpayer ai pa anga e ko pa anga ta mano wa pe me ni ki lau kilo ko hinga ko hono kai ko ke faka hoko faka le ko e fatongia o faka tau ki he lao mo fai ko ke fai totonu ko e fatongia ko ka ko me on tano ke pare mi o si pe ka komsonia ko commissioner ko tai mini pa ko tai pe ke fa fo o pa mo si o pe ka fa fo le ka ko no moni ka fa ngong o to lai pe ka kai ye te na malama I to ngan yo fai nga ko na come forward ko ke fa ka ho ko ngai nga ko pa le mai o te pe ko hinga ko ki se nit ko te na mau mana si yang ia ai ta tau mo ta no ke fa ko no sacrifice pa nga na mau me ngai fi tu e ka na ma no fo he tau to he poate si ngai ki vai e ta tau mo komson ko ka ma sio ko ki he lisi ma pe wa fa nga ma pa ka ya via la ko tau nga ta nga ai ka tau to la fa ton au ta fa pe ka ha we ka kai ko no ke ya ko tai minio na ha na to wa ko me pa le mia o taki tau to ke ka ha aki haloto to ke na fa fa to ngia ma iPhone no malo pito Ko ta habe fa mo.
pale mia kataki koe fau pe koe mui pe whaka osi pe pale mia he whihu ikon whaka aki mo natural justice mo ngahi keisi koni. Ko unga pe koe ki keisi kone tō tākon kolo pita lea mutua. He's very loud about it. Koe ke hange ko ha mea oku haui au os haui ke media. Pe ta whainga maari ke toi whakai e mua he whitu una pea mo minister kon ke tau malu i whanua. Pena mui lelei a process o natural justice. Na whai toi kua te neongo koe sortia o wahono lao kehe mo e mea. Kaka ha breach ai koe kaka e whanua te nau fua. He koe pure angai te ntotongi ha mau ka ek he tamasi. E ka koe wakai e tu peta whaaki koe a malo. Mea ko tokan ka teisa. Ka whakarea ke hea i paremia. E tokon paremia na e tālanga lahi i he whare i a mautolu na mui lahi. Ai tūni ko ia pia na e tofolo e tuina uhinga ki ai. Ko whehui pia kuia pe ku mo na ke pehe o kuia i tribunal. O toi e pe mo ni foia o e kau membi pa whalea o malawa pia ke hange ha mo Royal Commission. O mo te whamau i pe mautolu impeachment ko e whakawharea rea. Ko e tokanga ni ki he tofolo mo e more e paanga tuku hau e kakai whanua. O whai hanga au e ki he pure anga o e aho ko ia. Ke whai hano whamau i whakawharea rea. Whakailo whakawharea rea, o tolu. Whakailo whakawharea rea, fau he Royal Commission, tolu ke fau he whamau anga. Kana ke lawe o kuia i pe ai mawhai he wharea rea. Ke mohanga o whamau. Ko hinga pe tokanga. Ka pau ko haki mau e ne ha tare ki tai tua. Toko taha le volo uruake. Pau ke whamau i pe whakaoski he whitu o tohu nofai. Ko kakai whalalaanga ni, ko kakai minister whaitu utuuni. Pea more hafu panga lau miliona. Tēnā toi vilo mai pea pongpongi o toi tangutu mai he sea tatau. Pea pia whakatangata ki ai lao. Ke pēni nau tōra hafu i tēmi. E ua tau e walu. Kono hinga koe tau te ai. O se pēni au nau te whakimai nau tōru o te whaitu tuuni. Kore pe ke whai ke whakatoa ngai. Koe lao mawenga na mea kei pare mea he tau press conference ki mua a whistleblowing legislation. Aina e kamata au ia no ngawe lao ka nai uia koe public interest disclosure. Ka pareo ku iloi ha taha mea ku hala pe ko ha whai hala. Pa ku iai e ne totonu ana he lao ke lea. Pa ku malu ia e he lao. Pa ku hane lea nai koe ke tonu. Pa ku toi tau tea pe ia he kai ke ne whai a mea ko tonu. Ka ko mea koe talanoa ke i he natural justice. Ko mea whunau malanga i he whale lea o tō ngā. Pe tau ataina whewhea no whakamau i hata. Ke hanga pe he kau memi pa whale lea o whakamau i pe nau kau memi pa. Ko hea mea ki hoko ko mau wā. E mau. Pa ko whewhea na hau. Whewhea ka pai angea ka hatahai ai tua. Ki hau ia whai whakamau. Pa toki mei ai ai whai tūtu uni. Ko mea kani ki he ngai keis kau whehala ki maloto ngā matui ki ai kusea ngai mea ave ki Anti-Corruption Commissioner. Ana sutun pe he kabineti ki tak taha whamau popo ngai potu ngai mea. Pa kulotonga lele mau komiti ko ni public service subcommittee kabineti ko sea ai. Aku whoki mea ngai potu ngai na whamatana ai whai ki non-compliant with the law. Uilewa ka ofisa me potu ngai ngoia na mau o whakamatala. Ka ku haa mai ai na ea whehalaki pa whakamau popo lewa mai kabineti ki tari. Ko whewhi tūtonu ki awi ki ai ko Ompat Meni, ko Anti-Corruption Commissioner, pe ko hamea ki awi ka ten seniare ki whakailo. Ko whamau popo mau whai. Neongo e ne lahi ka e take time ia ke whai. E lau mahina pa tau tukisio ka outcome. Ka ko tui mau whai pe mea tonu ki awi ki he lau, a mea ko tonu ki awi ki he lau. Ka ko waha mea ko ngari e whihi ai natural justice. Pang mau concern ma tolu ki ai. Ki anga tawa taina toko taha koko totonu ke whanongo ki ai hata. Ka ange tawa taina ke whai whanongo ki ai. Ka tuk whai whakamui whai tūtu ni. Mako tui koe kakana e ho tāla noa e soane ke mea koe. Koe ngahi lao koe tai mini totonu ke mau toki hokat matoria i he ose patseti ki Freedom of Information Act. Ke whakaata kakai ke nau maa whamatala nau whima u me seos toto. Koe mewa ngai mea tonu ke whakapulipuli ke tau defense. Koe mea whakaaki pa mo u mea e mo maheni pe. Ko tonga whakamatala,
O to tonu pe ke ia to tonu e na ma o tonu mo. Me ngai potu ngau, pa mo ave chata kana to te mini ko no kamata ia. Au fe ma ka ga fa mata la ke mo ngau fai pa ange kana to. Ai ko chata na mau pasi ko fe chata ta hau, fe tutuni ta hau. O ka wa e me ko ni. O ko to tonu to ta ko hau, ke ne ilo ko ha ngau fai ko ha uni fai, pa ko we ne to tonu ana ke launga. Ko this natural justice. Tau ange opportunity ke kakai ke ai hon nau le o ke ongo pa fai ke hanga o e puanga. Ki fu pe ta e pare mi pa os. Ko le pa mo le. Ko ki me ma inga putuin ki wa pa ko tu tata pe ma kai fonua. Na tau fa mo le ke fu a fa he talanga fa fonua. Ko palani mo nga fi ma vivile kakai tongan ka to le fai fa ne lua. Pe ko osen mai mi mahina fa ho mo savea mo sio ke ha fi ma kakai ke ile pe to be mai ne ni mai tai min pe fai fili no be ma pe of ki ai ko point be ko ta no ki ai na o ha ki ai fi ma vi vi o va ta de fit ke ka ngowe kakai ni wa na ngowe wa ka o sa ko lo ka na ngowe na to ka ta no en kakai wa na ngowe pa no ilon de hala ki tanu ulak tanu ko pe ke fai mo ta fe ngau e ko ui wa tanu e fai tanu e ki tai o ko ya manini ya mo me fe ma ko ki na futo tai fe a ngai va fi dueni ko fe ma u ko ngowe ko le ke ta fe nga wa pe pa mo ko si lo fa fonu va o ko ya ka ngowe ko o kuna ngawe ai fonu la ki tanu ngai hala ngowe pa na me pe ke to kon pare mi ai o ewa ka to hala ngowe ka ko fu ko no e tai mi ma ko le ke ta fe nga ngai hala viviri ke si lava hawe ka ngowe ke lava pe meta ko le pe mua ko nga ko o simia mai pe to kon pare mia e tanke vai ai api ko to ai wa to si ko le tu va pe taimi pe fo ngai fale la langa mo ngai bathroom pe mo ngai fale o ka masiva nga ko le pe ki time no ko to be ngai mai ni ma e lava pe ka ta fe nga o aki mo ko le pe pare mia pa malo mo si nga o la mo fai mai fo no malo Ate famalo ke kau ngo famalo te ekperimia ton berimia pe minister lava tau programa ko e ani te tau to programa tau pe kau pa te tau to yeni be ha te tau podano da house krese ki ko skais of to tamai me al la male manon no waiting mo ton no pe na hili fa potanga amen With the high of a premium, I was sorry for long in the outlet to give it to me. May I? Talo give long aki go a cover to me. Go me broken. I never got an talking. Go on a saloni. We're more Webster Junior Lea. Go Waka. Momea.